Apostle Kwajime, Obamwe Nyamiasem, Nia won't asem, Obamuatiasia, Obechechi Mama Wehu Preno, Babu Kasa, Obianya Sutie, Yamababu Kasa, Yamababu Kasa, Nababu Waseme, Ayana Basamo, Yamababu Kasa, Yamababu Kasa, Nababu Waseme, Ayana Basamo, Babu Kasa. Apostle Kwajime, Obamwe Nyamiasem, Nia won't asem, Obamuatiasia, Obechechi Mama Wehu Preno, Babu Kasa, Obianya Sutie, Yamababu Kasa, Yamababu Kasa, Nababu Waseme, Ayana Basamo, Yamababu Kasa, Yamababu Kasa, Nababu Waseme, Ayana Basamo, Babu Kasa. Hallelujah, hallelujah. Amen. Adofomu we agye nkwa Nazarene mezi adinim. Na mo so fa apostle ko adma menimu adi nhyiamu. Ye beche otwedi ampo ya wanasem. Ye mo obade ne nsamrane. Ye panemra. Obrenkan samadu katawire bo nyankrompo otwedi ampo ne yi. Opam kotokro bo agese jebre. Otibreka se shahe nche nyankrompo otwedi ampa. Dumai kase dutan kase dutamponwa. Wasi wedu kurokura du hirika taban. Ye nyankrompo otwedi ampa ne yi. Menkwa mi nyankrompo. Asidewura na ase ansa amoso ansa meda wase. One twentwen kotwen krotwen ba atwetwebo a woda akoyam o. Okofro bo okofu techi. Wafo akwaku bedi akoyi. Okofu temtechia. Wucha akotem cha akobremu. Israel no merema mu kufu yi. Yehowa bre ye chem na ye nkwaje akofra mrai. Na yakotem techia ye da wa bremu apiafo. Anansisi tata jijifo a wodi anamo sisi ye jiji yentata. Onante funante amre na motentia. Wojiji Israel no merema tata emfie aduanan. Twa kwansentente fre. Sadako kwampresu numasu. Oje soku twere sopu mapon tumfo a. Woje pokokwa wodi ti mutin ma Israel adisi dominante asase pese so twa ya. Ensompan ka wona ase. Kontonkro wi awoda mansan ko muyi. Okotokro kwafa wo kwatedre. Okwafa wo kwatete de adi mumpomama. Onyankrompo twedi ampo beni. Ono ani nyankrompo twedi ampo Yehowa. Obade bo soro bo asase bo asu. Bo po bo mframa bo sum bo han. Bo wiase adi nyina. Onyame ba ko pe. Abodira bombrane a. Ne di fata no. Oti brekesa na himbotre ngodo. Ye fe wo tumfo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukrantumi kampese ko wonwani Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nisi, Jehovah Adonai, Jehovah Rofeka, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Yenyan krompo twedi ampo bade. Obade nyame kase Jehovah Shalom. Peace. Ya sumdie. Amen. Ye do obade ya wase. Amen. Wado ya wodi adome yan. Adofo mo sumfo apostle ko adma menimu adi nhyiamu. Ene so Nyankopon de ya kyen a na senkani din. Amen. Sabre mo jadi ni peduma afrosan ye tachima jabodwe mu a. Yes. Ame sabre adoya kase no twedi ampo ya wadi akyen. Papa. Tina wi anwasonyati ensempa no. Ye hu adu. Yes. Meka ne sare meka ko wie se asem ne yesekan. Correct. Etwa rough. Etwa wa mabumfu. Ukom ya ukuru. Correct. Titia. Kanu anu TV no. And try. Obade enhye ye nyina. Amen. No no twedi ampa ya wa no de afra se mfa nkwa bie yepa. And the topic of twedi ampa ya wa de amaye se mfa ma wiase. Obi antase ne de ewu mu no. Topic ya to din se hwe ho yie. Awo Nyaatwom. Ani Ahuoyaw ho. Oh. Hwe ho yie wo Nyaatwom. Ahuoyaw. Nyaatwom ni owo Ahuoyaw.
Ahuoyaw owo Nyaatwom Hey. You have to be Wobi. na sa ankrofo ni nyina mo ye Nyankopɔn twadi ampoya we achiwade Hey. edi Onyankopɔn de ma yen se obi biara oba Kristo mu biara no onsa kya na dwene Okay. edi se tibia bia na wo mu a pefa Kristo ehunu Onyankopɔn pe was sa ho afiri sa tibia no Correct. ti se wutie mi a ena no pe ya wi anwumra yi so timi ne emprimu akoma Amen. you akoma ma asem no Amen. the book of Proverbs chapter 8 verses number 4 tie Bible ne Proverbs chapter 8 verse number 4. Was na mo merima. wase mo meme Na me tie me frɛ mo. na me tie mo afrɛ mo Na me ni jiji mani na pamba. me voice na gigi mani pamba Mo ntete kwa wana di boni ada ne boni Mama wani nti. o Bible say mo wani nti aso na mo nkwasiafo. wana di boni ada ne boni mo kwase ya Mo nya hunum akoma. Bible say nyanhunum akoma so awu Mo ntie. anya brabo bia ne ebo tie Mo ntie na me ka nsɛm mu da ho. ena me be ka se mu da ho Na me ne mo buye di nsɛm a ɛtene ba. man nsɛm na eba no Na no kura na firi menum. no kran kwa na masi me bo se Ma no akyiwade na mo abɔnefosɛm. me patro bia o manum Menum nsɛm nyinaa nam tiri mu. nam trokunkun so Ade akyenkyem ana sa akye anim. bi ni okwa manum Ni nyinaa emu da hɔ ɛma hunumfoɔ. trokunkunum Na ɛtenema wɔn a wɔn hunu na nimdeɛ. opehunumu Mo mfa tenatene. Bible say wutie mi afa tretene Yes. fa ba obra te wotimi ni a Oh. emprimu akoma Nokora. ene topic ni say twa wo yie wo Nyaatwom ni Ahuoyaw wo bi o wo Nyaatwom ni pa bie nu a hallelujah Amen. osum Nyankopɔn be wie ni yie da obi wo ya Ahuoyaw osum Nyankopɔn be wie ni da sɛ wotie ni a woni abrantie bi na woni baba wa bi nam no ya Nyaatwom ni pa papa twa wo yie ebe wie mum yenu nyina bɔne ebe wie because Nyaatwom ni pa nyo bi a opa ni pa yie opa ni pa kankro Okay. woni Nyaatwom ni nam ababrɛ obi o ya Nyaatwom de biara no oba bubuo Wow. de biara no obi ko na nim kyɛ no Nyaatwom nipa onwa adwempa mani nua ti sɛ wotie mi a wo ya hwan ni Any asɛm no. wo ya hwan no Who are you? ti Bible ni bisa akwase wo ya hwan wo ya Nyaatwom na wo de kwa so na wa bragu wo na prayer camp you are worry yourself Yes. wo ya sofo na ya Nyaatwom nipa wa sofo die no bedi ba nya dia be kwa heaven because here admanche de obetime didi ho Okay. Ni otumi didi. admanche de dia obetime didi ho na so nya dia heaven be ko Kaba. Nyaatwom nipa bia mpani nya kankro Oh yes. Nyaatwom nipa bia no opono mponi ye Ɛne nyɛ sɛ wo kan. enti sɛ mayoni be Nyaatwom ni a asɛm aba I was it why? amayoni Bɛyɛ Nyaatwom. be Nyaatwom ni a asɛm aba ono ne part na ka sɛ kura nya wotɔ ne nsɛm and I want to see as obi abenya tumi masabre ni nkrofo atwa nkrofo bi agya Nyaatwom nipa bia ye nyimu Okay. Ɛne Nyaatwom ha adwen. Nyaatwom yade kese a edoro wa kye ntwom Ɛne Nyaatwom nyɛ. Nyaatwom edoro wa kye ntwom Songo latiti pa. Nyaatwom wo ye brant na otie mi a na akware oba Nyaatwom a wa bragu wo be ye bia so ni san na oba na so akware ba mo Nyaatwom ni a oba ye ni brehwe wo ba ma na ni bre ni yire da O se de be ma ni biri ni eri. Ba je se o chiri. Be ma ni biri ni eri. ba ma na ni yire ye ni yire kwaso na ni bre e ka no kuna ni yire abofam Ɛne Nyaatwom nyɛ. Nyaatwom empe kan krokra Nyaatwom ye nyiyimu Wow. Nyaatwom nipa Nyaatwom nipa my brother Nyaatwom kan no nkuno odidi wo Ghana no obi abuada There be Nyaatwom yale. onu nkuno odidi no obi abuada Ahuoyaw Wow. Bible my warning now the book of James chapter 3:13 James chapter 3. Bible nkasa Verse 13. wo deti Etifia samono. Kwa. Nokure nyansa. nokure nyansa Mumu han no ye nyansa. mumu wan no nyansafo Eni nimdifo. onye osan ye nimdifo Mane fo brapa. mani pa ko no wotie me ne anopa wie yi animachi On fo brapa. fo brapa Enche ne nyuma. fa kire wo nyuma je se wo ye hwan Hey. se so ye NDC ni wo ye MPP ni bibisa akwasi Okay. wo ye hwan wo MPP nu Hey. wo ye hwan wo NDC nu What be sasam? wo de Nyaatwom na wo NDC mu ebebo kuro nu On fo brapa. Bible say wo be pacho president akọ wo come Methodist wo ye SDA ni wo ye living away ni bibisa akwasi ni e die na ade wo Roma mu On fo brapa. die na ade Pentecost mu Mesi mekọ panyi bi Nyaatwom aye ni ntinu de mekọ no egu ya de bi esi nkonwa
ana tikuo no ono ba ko fo no TV no Dabi. hwe kana se na ti ena Nyaatwom adwumam kaba Nyaatwom adwumam Ekoso. Nyaatwom nipa no wa adwumam no yensa ne ho wo adwuma no na wo bomode se dan da bia ho ye nan Oba diam na nsaba anum Amen. Kan wanum TV no Dabi. wo so fo nya kanya onya gya Nyaatwom ye no aka na kan kaka no akọ won ba Nyaatwom no nkyiraw etu hyede hu nipa ko a wo ye ena hwe wanum TV no Dabi. One fabra pa. Bible si obi yemu obi ohwe nyansa bobra e dia sum Nyankopon no One fabra pa. Bisi yemfa Nyaatwom transongo Dabi. yemfa Nyaatwom transongo Dabi. obi buta kra hu ye ne he obi buta ba hu se nipa wasam ne aka won hwe Nyaatwom na kwampanji mo Dabi o, nipa mu na Nyaatwom wo Ani. nipa mu na Ahuoyaw Yes. listen to the Bible Wasi mumu henu nya Bible safo. say mumu wan no enyansafo Yeni nimdifo. eno say ye nimdifo One fabra pa. sa nipa ko no ba bia wo kọ asọre no kọ bra pa Enchiri nyuma. na fa kire nipa ko a wo yo Ewo ojuo ni nyansa. awo juo ni nyansam Verse number 14. Bible nkasa Na se mu ni time Bible boni. say na so ye Kristoni Na woyɛ mu ni time nkremoni. boni. na sa wo kita nitamboni Man so chen. na wo manso twuom Ewo makuma mu. na wo wudi dom pa Enya mu. Wo Bible ba. say man gwa kwa so ye Mu dia Kristoni to akira de kura no. wudi atro de kire wo nyame so ma wo so no Sa nyansen. sa nyansa we kura wo Every soro. enya su nyansa o Ne mama ya fam no ya okara. sa si su nyansa Ya huhu mane de. efie nkonya na afaw Yes. wow efie nkonya na afaw tie Bible Na dia di tiny man so Bible say twa. ba bia ni tani na man so twe no Hona saka saka Hona ne saka boy. saka Ya yawo. wo ban nyina wo. bia o create confusion the bio create confusion the bia Verse 17. Bible say me nkasa nkyerɛ Nyansen free soro ne na di. say free so ne dia Di di kan ne sa. Bible say die di kan say Ne hote. sa nyansa na free so ne ho yare Ne ho te. ne ho te Ewo asumdue. e wa asomdue Ewo ojuo. e wa odwo Ewo asomene. e wa asomira Ewo mobrohunu. e wa mobrohuru Abapa ya ne ma. abapa ya ne ma Onye chinie. onye chinyahuru Onye Nyaatwom. onye da Nyaatwom hey wasi su kai tisa wutie bi a kakai wo tirim na bisa wo kwase sɛ no ɔso frɛ wo na anu yie bɛ na ade kɔ me so obi apa gentle ɛso ɛnya atwom wɔnyɛ krɔmfo o Dabi o but owura asɛsi ɔbɛsɛ wo anya atwom ni pe twam sɛsi a ɔmo sɛ obi apue fi office wo sɛsi ɔpue fi office wo apɛ ɔhwɛ ɔbɛsoro do hwɛ ɔfam wawu wascan wa wie ɔhwɛ osu no ɔhwɛ ɔhwɛ ɔsoro hwɛ ɔfam Asɛm wascan ato. wa wie the same office na owura wawu misi Nyaatwom nipa woni ne wadwom na wura boss wo woni ne krashe mo bompo ni mpu no hwe osoro no hwe fam waska no ɔkɔpinti ya kwatrase No apinti ko wato. office wa pe first question boss na uja for be dia wa ahwan ya boy oni mbedi nkomo boss wo so ma ho kwa ma microphone rere office o ona de oni ni wo oni ya wo problem we na munye rere office ya adan e mi sro ma mum o Dabi amenye sa ana ya wo de na say ya wo no onye basa basa di onye o ya onye basa na fa adan wo de mi ni ubedi e ni dan asemi na o de betu mani enye yi bia wa Ẹni asẹm. die die akire ba so sen die wo betie hey wo do Hey, betie Kodwa mpɔn you. wo bedi nkomo akire wo de wo mi kita fela de bia wo nkrofo wo nsam Na se mu ni time boni. wo ni tamboni Ani ma so twem na wo akuma mu. ma chu wo wakuma mu na Mo. na wa adwuma mu ho Mu di atrati na no kura ro. wo di atro etia waso da wo ye nkremoni wasa ekremu wo ye kristoni wasa kristo ya wo di Nyaatwom na ti adwuma mu wo di Nyaatwom na ti my brother kan wo jade wo kire no oba de fa ne sanka Amen. me se kristo sifima oba de efra wo na anu ye be na be Nyaatwom ho keke Nyaatwom ni nia ni Ahuoyaw Ahuoyaw nto bi nya woto me se obi aya Ahuoyaw ma no ane yire kra no me yire kra no o ya Ahuoyaw de ma no e na mi ntia se ro ne yire ba ma ne yire kwadwuma ne yire kwadwom no aba ne yire kwadwa no aba koto so o kanska kan so no hwen fam waskan na wie de bibi nya si apa this week unkodwa adan mira na adan unkodwa mira mi nkodwa se na ne mira makopa ne mira go na mo hwana beto ore mo we said ma we yi no amanfo afrese mi fa ne mabosi mi nkodwa se ona wa me anam na mo wa o
Me no tap pesa no pesa no kakra do upedo ade. I don't pesa me ejuma. O pesa me ejuma. There be dane me nsa me the shop ni be yard foforo. Ina na me ejuma me how na? Ame. Na fade. Me the beton we first electrical pass. Mintie ase. Me yire blood. Oba ni ko da mango ko fe bro beton. O de be education. Apeti mo di papa. For Sajuma no. Science We. Enfiri slow. Eye fomo kana de. We eye subam pon. Anya hohomone de. Eye hohomone abawura mu. Decide the power way. Okodi party bi achi. Na bamba power. Office obewura no. Mo mbewura wo nyina mo ye nkoa. Omo na gu aban. Wow. Wakasa wa. Always aban. Sankrofo bi na say. Nyatwomfo na wo mu. Fu aban. Sankrofo bi na say. Nyatwomfo no. Atames aban sankrofo bi na say. Mahama 1. Sankrofo bi na say. Mahama 2. Aban sankrofo bi na say. Mahama aban e bi say no. Nyatwomfo no. Amam brother. Omo na fence president betimi aka eye hu we why. The word we no president in so national day or national or the nipa national bi nsa. Oti anye ye wakonda ni nyatwom ni. Mrs. President, Mrs. The Nekufadu, obey Fiana, or who's and Crophobia Dinabro. Oh, Nyatum na Hano. Yatum Kosha officer. They are both inside coincidence in China. Obey throat, sir. Also, to me, Yapan friendly Pakuna president, and I say, Penimuna, or no question. So, Yapan friendly, or Yatum, the two one is a mesro. I'm saying, sir, number now, Freuno. Then one frebium. Gomenya ma bin said you wa catch me so. Medi so ba nya bra ma me. Mo si me frɛ no. And I'm just a man friend biom. E de ban sa kwasi kwan. E di asɛm ni. Masa, nkofo bi di boni o. Debi nyatwom. Nkofo bi di boni o. Nyatwom nye. Misi abai be say nyina free nyatwom fa wura office. MCB ye nyatwom. DCB ye nyatwom. MPB ye nyatwom. Minister bi ye nyatwom. And then we remember of them. So for your nyatwom. So for ni so for ketwa or preach kakrebi or board members budgets we or person kwan your fire some what said your friend say mighty power as a bush more comedy no. You know, see you. I didn't hear born someone on the soft kettle. If you add the house of a pen, you say you are powerful than your boy. Now, jealous, what not from can you remote to on it? About your man, yes, amen. What me are dreaming? Amen. Not to run, Miss Ubay, preacher, preacher. What is of us have one go? Wow. Nyaatwom. Nyaatwom yo. Nyaatwom ye. Nyaatwom ni nyanya wo ya. Obi anu ofusa wo ya. Awon ya no wura nyaatwom num. Etu obi ya wo ya dia wo hunu. Oba dia fa ne senkan. Amen. Wo mi adwini. Amen. Nyaatwom ni pa no ade ku no wo ye bie no. Otimi ka wansam so no wo ye. Okay. Adia na onu ye bi. Oh, kimi kan. Nso no ye. Oh ye. And now I'm your phone. Wow. Or your position, or because I'm with the one where you're quan and yet, or by no trouble, you can't work. No, I say I can't the same thing. Yeba say. I want your phone. San Subana and for the word drum and one on your to me or you rabem. As a say you. Nyaatwom no odi wo school mu no and one odi ko office okay and now nyanti do quite better na ma me no ye nyaatwom odwom no and one na so be ye mekọ panyini a odi sa nyaatwom na odi wura mekọ panyini eti so free mekọ panyini no kokoye wodani okoye dwom panyini bi a nyaatwom na odi ko ayesu a bad spirit wakasa why nyaatwom mo de wura ni mam ne makra study na we say ya papa ya mama we nyaatwom
ya mama ya papa oya Ahuoyaw eh obadi am fane senka amen na no anu ti bi na fie bi nsa bi koso ho sa break papa bi ne ho yira no me pacha ma bu mfo me so tie nyango ponsim ofa me so ye waduro yes the woman na ma wonwie paye when read the book of Psalm 101 verses number 6 sorry you are worrying yourself listen to the Bible many wa asase so anokwafo onyago pass asase we na di wo den asase so anokwafo we so anokwafo so son wona o metena me ho se aso dem biam omo enko asori wona enko kremo sori wona enko Christopher sori onyago pass me nka nkyere mo ne donam ne paye kwa so donam paye kwa so wona enko pass besen kwa sori ono no meso me o se wona beso mo do ta kontompo twa kontompo on tena me dem na so dem ho do ka tro sam do ya za onyina manim oni cement o so wa cement me mewura so dem da bi am a premier header da bi am a ye meko panyi am a premier dikin listen to the Bible yes what's it do ta kontompo so obi o twa kontompo on tena me dem me metra so dem ho do ka tro sam do o ka tro sam onyina manim o se we emejana nim se we gian kwa ya worship na da do pa na adwumtufo ni bi adadafo anu na mudi nyagopa aye no se dia so 40 sa na adwumtufo bi life ye dey and Zion ma listen to the Bible what's it down pa what's it down pa medita asase so abamuyefo nyina o so be kuma abone 1 obesa la abamuyefo nyina fie we dey mu yu anya atwofo be ku ewrade no ose onye pon no se me nkan kyerɛ wo wasi mi ntu ofo na me nkan kyerɛ wo hey and obi anya atwom o ye NBC ni e ka no nko na mpipi agu obi fi mpipi na ka no nko na ka asɛm atoma hama hey we anya atwom we anya atwom hanu anu ti bi no and try I'm a party I go do 3 months no Nyaatwom ti Ghana ni aban bia ba ye ho de pa oh sabe bu amun kan chema mayofo sabe bu amun kan chema me da ben na baby big policy bi am ba ka se we dia ye ni be che se we dia ye ye be ma dia ye ni ye nyan hu se ye ni be ma dia nyan ni ye hu se we dia nya da ben Mrs. Starting free Lawrence so ba yes me who da ma ye omama state of the nation address and omama media repway media budget no media then media reference review bi na say media reference budget bi no ma na ya betra se pass ye wie ye pa na wo di mark be position bi member bi ano na ka che so we die eye papa omienu nyina amanya omienu nyina when you read the book of Isaiah chapter 5:20 omienu nyina nya the policy bi obi be bia nya e so dan ne ho apɛ onya power pɛ na the same policy no eniem no obɛ dai but say din keke ade no se enye no ade no se wa say din keke amusuban nye no say din keke wa change din no ha no many din foforo Isaiah 5 mo se be boa me pese be bo bia me be yi dat so ma cho say wey sa policy wey sa wey eye wey mu dia eye wey mu na kai no ma hu no yenti mo ye Nyaatwom nti ma be say din no e the same thing na mo yo no listen to the Bible 5:20 Isaiah no what's 1 year one of them say papa na mo ni sa de wa nkrofo ye anka da be no obi betima ka say oh Charlie nkrofo ye policy o mo da be de papa na so betima ni ye dia oh nya Nyaatwom no so baby nya da be no betima yisu wa uhun konkon enu nya mesumsu adi achira diem na be jai sa propaganda no Nyaatwom ni ye yimadi sa no o ye Nyaatwom adwuma aka che say propaganda the brofato ho bonsama fa politics di wiaw fa be ka che say politics ye when ka che say o ye politics a ja onyam so moto nchen to say Nyaatwom complete Nyaatwom na wo ya wo se den propaganda o ye dai bo wo se me wo se diabolic wo dina ka che say politics obadi fa ne senka amen da ben what's 1 year one of them say papa when sa de yi policy ye da we eti kan papa o wa ko bi no na kasa ya de pa no ese part na ya de any papa say boni eti de ni tua papa oso apu me anwe ho hwinim one of this sum ya han mu amunim say ade yesum e de part na ade benti ono so ni da ben na abaso say the party policy o de ba nya Kosi di sum eye han o di dane han na o di han yesum na nkrofo mo so o mo di han ade ni nya no mo chade ama ya ntimamufo no
any party inti kwan bia so kasa no justify no what the nyonyo ya frem what the nyonyo ya frem what the frem ya nyonyo wa mu nya nyaatwomfo hey wa mu nya nyaatwomfo hey oba de fo sen kan amen nyaatwomni opade oso wo mpe o se dey nyaatwomni bia opade oso wo mpe ade no pe o se elemeni nyi ho sube wan say kura no wasem nyaatwomni pan no nyaatwomni pan no asompe asompe kwakwa nansi no ko na sifie okwae no ono apa agent nansi hunsem kwakwa nansi ko na sifie kodu ono nasi abobodja mpesie pa ni kontomre fa okay asu bedi asu kwakwa nansi say mindi asu kwakwa nansi bedi bodja mpesie oso mindi ana aso se ne me ba me se wadama meji ade o madam fu here abasesia anka obedi didi anka me serve na me koy ene atwa me na me ba bakwa nansi akobie bodja mpesie ni so eyi bodja ni bi di egu ni chem no de ahye ene wo yi bi ahye na nu wore odi hye na nu mu ape no hu se na sinapi asamwesi aduani a wo se wuni na hye wanu yi enguase eba ada so ba progu anase oba mene bodja na to ans bodja so ahye didi kwakwa na se ne se na ni bo na se no se asumi wurawuram na se hwe na ni din no hu se bodja na hye na nu asu wurawura wa wanu nyawa na se wudi bodja no wurawura wanu ampa wurawura wa wanu ti amanyofo a ani asofo no a wo bie ma no a wo ke kansem emfa kwam enne sei o twa na yesei nkom hye bia su ni mfa so Bible say mu wurawura mo wanu nyansa kasa mu wurawura mo amanu yes oba de mfa ne senka wo mi adwene amen enne sa wotimi ni emprim wa ko bida ati nyaatwum ni pa ade no wo so ompe no wo da no ho anu okofa wow de no so ompe no wo da no ho anu okofa ene oje na ye na jipra ko nan sa su media mpesi wa top no kama asabu yie wa die ajabi betimi kwase di ni na ko te wo ne ye de serve o se mempe odan ne ho na wa yi body bi aguni chema sa ade okwakwa na nsia ye o sa ne krono ko je obi o se ade o ye sankai ba ye na ma mi kra amachi ya no a kakwakwa na se beto abode na akọ ama later ye de krono na be she obi ofi o go wadi kan mention said ya no anye dey sa na amanyofo mu ye o mu di sika hye ye nda chaseti obi adi omo di bi o mu di sika hye ye nda omo di bi ahye di sika hye ye nda Disika yenda when wanu TV no amen wo mi adwene amen eti die ne ye koso nyaatwom nti wo ma ne nkoyie dabi o ma we ne gira bia ye papa nyaatwom ewura Kristo ewura so dem ene o ma ne nkoyie obi hu na brabo yi a o si Kristo su na besenya abesey ye friend sen abesey o man no unya papa sesen unya papa wo akeka sase unya papa enje Ghana nkoyie Ghana kwa nkoye ni firi nyamesom a Christopher na asai Ghana what to abama me dabi oba de fare senka amen o mi adwini amen o ko ballot papers na mi picture da dabi akwato abama obi no atwa wadi a abeja se Christopher na abesai o man no na obi bia na no kikasa nkwase ase we a no agina di se Bible na abesai dan abesai amemu how no man na ye koyi no de eno no omo de omo nkwa sori Kristo sumi ni o man ni ade na muntimi no nyama na mo de shake kire ha da ben na wo kwoto aba wo kohun sebi mpreduasa wo kohun Abraham say the picture edabal we paper so ebi ni ho da ben na kohun Elijah see the picture edabal paper so he na kohun Ezekiel see the picture da so ebi ni ho he na kohun Moses and the picture edabal paper debi oba de mfa senka amen hu anu a Mwaman yofo no a ena omde nyaatwom ene Ahuoyaw ese o man no oba de hu ye mabo amen omfa ne senka e de nyem asofo anyaatwomfo no mo so be wuram ti check me mesi bi ye nyaatwom e ka no nko no na ban kwa na wo so
Bad young yamabo. Amen. On fantasy. Amen. Bible Nankasa Proverbs. Yanka Tito chapter 1 verse 3. Okay. Tito 1:3. Okay. Tito 1:3. Tito 1. Bible Nankasa. Verse number 3. Bible Nankasa. Into body asem. What's na ebre asem? Was he bless him? Oyi na asem di. Tito 3:1. Tito 3. Verse number 1. Verse 1. Etifian sem. Was he Nankasa? Osetie. Was he Kaiwon. Was he and that men Kaimu? No mumro ho ase. Men Kaimu what? Am I of what? Yes. A Christ of way. A gidifo. When you go possibly make Kaimu ne. No mumro ho ase. No ase. Empem penidie. Na mom prenam penidie ni nyakono what? Ani tumidie hodo. What? Na me tumidie ni nyakono. Wonye setie. Munyi setie ya sema ya ka no. Wonsiesie wo maduma pa bia aduma pa. And trust it. Na nyuma na mo dia no no. But da no mo ma Ghana gold ye hu so faso. Ye hu Ghana koko so faso. Bia fodo koko bre ntwom ka. This a kriani a obi a wado no koko. Sabe ni fertilizer wan cause demonstration wo ho. Abefa ni koko awie na wo koko hia ma kali koko na ko akoto awie be Chinese kama no a. This will cause demonstration. Koko no mo dia. How? When ya ba we so aban hodo ni nyina ye musu. Opa bisa pa aban no ba oni koko fu anya onya kuafo anya problem. Ban bia. Aban bia ba onya kuafo anya problem. Aban ben no ba oni workers anya problem. Aban bia ba oni workers anya problem. Oba de mfandi ase. Amen. Aban bia no ba oni adwadifo anya problem. Aban bia ba oni because nyaatwom wo yemu. Yes. Ageni nko yie kura na na me se odon party bi ntino. E so ka se anya dai anko yie. Anamote de make na se. Kaiwon. Eti nyakopo se men kaimo. Men kaimo. Na mo ho ase. Tumidie na be come nsa no. Ene tumi ahodo. Yamfa nyaatwom ni anwo ya nyo. Wonye setie. Munye setie. Wonsiesie wo maduma pa bia adwuma pa no so na fa so mama Ghana. Woni obi ahu sekuro. Ye ndidi ye hu sekuro na wadi wani odi party na wadi party nam abewura so fo die ma mo biti bi kase sabe impreduasa ababi de omba power biom hey na ababa akonu ono ye obone no sabe impreduasa hallelujah amen wo ye obone to omba power biom na de owo susu ye obone ho na be frɛ no eni na obi ani o ma ni su bi o oba de fantasy amla amen obi akomam amen to bi ba mom ye ma oni wo ye obone no ono na wo ne nkasa yes yay oba de fantasy nkan amen wo mi adwiri ni amen ya titi nsam bia twetwa oh ani e ka bi se bia wurudawurada sam ebi to de wurudawurada sam enya se okay oba de hu yamabo amen o mi da mo nkasa mo amanyofo ne emfa nyom ani asamo oba de fa ne senka amen o mi adwini no amen mo tie de Bible ne ka ya ka nya kai o mo na mo mra mo wase e man panidie ni de asamo nsam tumi awodu amukura mo no wonye setie ka ya kasa mo ntie wate wonsiesie wo maduma pa bia aduma woni wo hu sekuro nansa we twitwa we nanti twitwa sa na wo ye tutupafo ya dane tutupafo ntim tutupentinu e ka men kono maba we di ensai want to bete de ba ne sa no a yo susuma wudua no wo so bo mbe so ama yes ya di ye shape o man no yes ye shape o man no oba de fantasy am amen wo mi adwene no to ye Kristo na wutie na wuti dwom na ma nya atwoma ja so ne ko oh yes ti na mo kwa so ya man kasa mo pa abonti be nyimo Jesus so for akade because odi Nyankopon tam nya papa Jesus so for man bi sra man bi nom awu Nyankopon so di o se mo mpem mo misa wakati yempem fa kode so daddy awu ete ba sa wankasa wonya atwom ye no ho ye wo mu ntim wontimi nkasa mo nya osoro ntiew dabi woni Nyankopon tam no awu Nyankopon so kasa oni onti abonefo cause nya atwom de di gwa so dem eno ye di wodwom nya atwom ye di wodwom eno an ye friend ahoya ne nua panyini ahoya wow ahoya obi koso he ne ya obi nkoso he ni misi obi akoda keke akoda o kan the book of Micah chapter 2 verse 1 obi akoda keke no wakoda keke no Micah chapter 2 obi akoda verse 1 wonye wana wodre amumuyesam no wana osiesie bone won paso wo si obi akoda keke no no a tese da onye mama papa hwe abrabo ye bo efa ye hudi e abrabo a medwe me ho yes abraba ye bo efa ye hudi e abrabo medwe me ho medwe me fa mu de me ye ma fa mu de abraba ye ba ensi ye abraba ye gya ye de ato ne ye kwadwene obi ho wonye babu
so wonye one who dream mu yesam one who dream mu yesam and one who says about no yes boni wo mo paso anopahima mu nonko wada na dwono no plane e say awo mo se otomi mu wo bi tumi se wadwe adwen a obi bom paso obo ya be kodwom o kire no pa boa me mi dwa me koyi ensi mi yie boa me ento ade no obi bom pa no asa twa U10 awrade be bom pa sabre mi so be hu mo bo ebi wa ye mfa nkompa abo mu wonya boni de awie nu ne fe on afo obi wa adwe e woni trim nyina ese me mpa ye because e kan no nkono na nka okwani nia na ono obehye dwa ne nyama na hwiagu asam bi nto no wani briefo wani bring crofo nyama waje wajai wo bi die se obi die ne anyi mfini sam wosuo barima ne fie ni na wo bi ene de pade apempesi obi agya pade bono e ka wo bi nku no obi nsasi fam eti sa na mayofo tie se wo tie me na de opese ko aban ba se bi mpaduasa esi ni yie no dreamer party bi oh yes na be komienu nyina yo musuni omba you be so mo ba kakra na ase ekoso na bibi him because o ti bench no one five dream pantra bench hi mami ba ko mane wom one five dream pantra bench it was a good policy but must be able to because Bible said you try am yes Monfa Jimpa, ni toy, Monfa Jimpa, ni ya won toy, Nyaatwom for the Rawura man you no Momo Modina Momoday, Munyom film. Yes. Proverbs 26:27. About the Valley Sanka, your 2 manano, Obafia no Shamanam, Domuna Buono, Minibuano, a better about the soul. I was about one to the Swano. Hallelujah. Amen. Ababaso, a Titiamine, what in your shop, yes, and me bonnet. Na boni mouse yes Nyaatwom ye no ozo obi dwa adwom boni ne paso awon nyonko sanka no penka de bi ntoasi mesi ana be wura so fudie ni mu anti obi nyobi hu mra se papa obe hye nkom sesi a to ba the book of Psalms Psalm 36 verse 4 no o dwene mu yo ne keteso eno obi kwada na adwa no start dwem mu yo ne keteso odwem mu yo awon ne keteso ordinance kwan nya so odine na besi kwanya Proverbs chapter 24 verse 19 wo de ka wo de nsi answer okay odine na besi kwanya so adan ya na boni de onchi boni de onu onchi o yes oti bonim eso hye nkom oti bonim e po kon nkro obi adwuma den oti bonim okum nkrofo body of an sanka Nyaatwom Nyaatwom pe be di ha se di na no twetwe fam sakoko so oni di fiem hada oni nkaye Nyaatwom pe bi ni oni nkaye Nyaatwom pe bi ni won nkaye Nyaatwom pe ni nkaye da Nyaatwom pe ntimi hwade bi onfa ne ni ntu bibi de mani atu bibi Nyaatwom pa onti sa ebi Nyaatwom pa nhwe ni pa kwa watia ne na so Nyaatwom what the kaka trima be hu ni pa kwa na out here mama ka so de kwa semo Dabi o. go be a friend Nyaatwom Benya mo pori ya bonsam nyina anya bonsam fe to ya bonsam de wo fa se neswa wanya nkaye okay so bi na ye no Nyaatwom ni pa obi a wonim hwara bat wonim kwa fa so maame no papa omko twempra wonim kwa papa fa so e de waro maame umia ne yawo obedu asase we so as there is no god wonya Nyaatwom Jimmy fu anka be sa de Jimmy Nyankopɔ bi ani ba bia ya ne bae Nyaatwom ni Jimmy aka bom ano odin obra wonim se wankasa wo ma awo we kran woni oba bi ne kohyia nam wa na ba oba no te wiase ne kran nya ofe wiase abae kran no bi nya onwa na na wo ye bema wo so bema man so adwo so na wo yo yire so du o pega to anso adwo so sa de we kran nya essential ne ma ya so me hwanu anu tv no ja essential ne ma ja de otre so ta de nya baako enu kran hu sai afa so dwo nya sa na ayire afa so dwo so ba ku gina wotintin na ba ku akwa ne mu Obadi amfani sanka amen obi omi adwene amen ano bisi wan kase bisa kwasi ana be jasi Nyankopɔ bi ani ba bia ezo bisa kwasi oba no kra pa ne wo kra wa fa sai kra no eso kwan fa so dwonso wo ba ma adwan tenten no adwonso wo yene koto no adwonso anya wawa ba ma ba koto bi a criminal okay ba ma
baby about so could baby why a criminal. What can I say? No. A criminal. A criminal. Yeah. About the medicine. Amen. What me arguing? Amen. Now the part that says, what ya cassette tia Yankopon. Nyaatwom no. Emu do papa. Don't tell Proverbs Proverbs chapter. Proverbs chapter 24:19. 24 verse 19. You told me the answer. Proverbs chapter 13 verse 10. Okay. How in the morning for the Bible say what you know with me eh? When you go for binam. Now check on life. Now life no go year. How and I was studying the panel. And 1 minute upon here for. Wow. Now quite by for. Now quite by for. Who are them? When we are trying saying Nyaatwom for fun. Two from home. And how when the man for no. And 1 minute upon here for. I'm saying you know do any deal much here. Na chase for any one more A chassis for you then. Any more money. Nobody when he. Nobody for can you bedroom. Can you bedroom? Wow. Nyaatwom nipa. It's Yankopon ma one. Yes. What kind of Proverbs 13 verse 20 no. And then you for more. Bible say to number 1 more. We are one Proverbs chapter 10 2:10. Okay. I say what you want more. Oh Bobra. When you for na. And you for. When you for. And then you for. Nanda ni dai. Nanda ni nyansani. Oni Nyaatwom nanti a. My brother. Obabro. Na de oni kwasiafo. Ohuna mane. Yankopon the one kwasiafo no waka wona ennim mra so waka wona woni nyina bi wom tu be say kwasiafo no obi ya Nyaatwom obi ya Ahuoyaw wom obi ya Kasampunya wom obi ya Sekuni wom obi ya Trufo wom sankofo nya ya kwasiafo na onye omunam tu kwasia baako na hu ni degree a wa check hu yi so when degree ene ni CV kura no say oye konkonsani oh okay on no one anti a later obetuma be Nyaatwom ni betuma sa bebrew bin ma ba ya Ahuoyaw the Bible say ha ho na nya nyansafo mbo na wa hu nyansa nti na de kwasiafo bo huna mane kwasiafo bo no huna mane ko later sankofo na ne twa troye den okay sankofo ne twa ntoto so o wona ko fa mane no ha obre wo wo de o se me bo a bunkunta so hwan ne ko fa se mi ba asem beba na firi bi na ba a obo se na hu nipa bi adan na Nyaatwom ne konkonsani ne Ahuoyaw ni bi o ka ho no ono obliki sa asem no wo tie me na e wa dwen e ma ne hawo e ma ne hawo so bom some what as wow Bible kasa sankofo na oni omunam na wow to bet yasi party bi asem bi apie aya Nyaatwom ni owo mu no ono apoliki sa tape no okay Ahuoyaw no owo mu no ono apoliki sa tape I'm kind of manafa. I didn't know be Samoa, but to be catch some more camp when we pay a day. Ban send a mighty man no quafwa, or be to make us some more camp when we pay a day. Ahuoyaw in a day, Nyaatwom in a day. Hey! Yes, Christo Cram, on your cruise, on your Judas Carol. I know dear. On your back womb. I think Nyaatwom nipa. Almost say baby. I said some more. Tontom baby obo the many here in your life can one with TV no try grow na nipa ban sabre we nipa ban na him for na no munam ye on be say we da chia still we da so di yogide o yeah no bia Nyaatwom ma okasa kra hu Nyaatwom ye no onu and that in the Kasem. About the Evangelist Count. Amen. What me a dream? Amen. What me a dream? Amen. Bible in Casa Proverbs. Proverbs chapter 2, verse 10. Verse 10. Senyan samba wakuma. Bible says Senyan samba wakuma mua. Na enimidia so krania. You are Philip chapter 4 verse 8. Na enimidia so wakuma mua. Adwempa be hwa so. Adwempa be hwa so. Entiasia bo ho ban. Entiasia be ho ban. Yes. Ti bo modie ne nku Onyankopon life. We say ma fa Yesu. Aji be papa Nyankopon ma yo ba di Nyankopon. Entiasia be hwa so. Wow. Nyansa ba wakuma mu a nyansa ba wakuma mu a nansa enimidia so Ukraine adwempa be hwa so entiasia bo ho ban ma won koye Nyaatwom ebeyi wafiri bone kwam efo ni pa oken kontonchi samu efini pot oyeren oken kontonchi samu ho ha Junipa de bi okita fela edi asem kure Junipa ibi aso be busu apania Nyaatwom nipa be busu bi panina hey sama be fie ho busu ne bre
Ona sama ya kachodo. No ohwe baby esika ho. Baka ko baby esika ho sisi ya. Okay. Akai no. Obadi ya we mu ye mobo. Amen. Obadi asiyamra. Amen. Omi adwi ni. Amen. Wow. Nyaatwom. Ahuoyaw. Ebi wo mu. Tie Bible. O say Kefo chapter 4. Verse 4. Verse 4. Me hu obre nyina ni adwumadie mu. Yo, ene ukwa adwuma mu a. Ukwa mayom. Ukwa asofudiem. Anya asofo kra mu no. Obi ya nyaatwom mu a. Wanhwe ni yie. Tai. Obetwa squad bi ama wa. Uni asofo no. Ahuoyaw ntie ka no kunu wagu. Sofo nso. E ka no kunu anya ngu ase. Ina asofo kra mo proti. Mo proti. Na sofo de odima hwan. Odima na busua. Dima ne ho. Tina asofo ankasa yem asofokuo no. Asofokuo hudo namfo no mkura. Ogro ho. Onyonko ba ko betimi ama anya problem. Me hu obre nyina mu. No be hu say no be say sofo bi anya problem. But yes sofo bi anya lick tape bi pie. But yes sofo bi akoye say sofo bi akoye say. Obe kom na nyonko sofo bi and a practice ade no ma. Ewa sofo diem etu check Bible a. Bible ma nipa warning wo the book of wo kai wo the kan me fa asem nti. Wo se me hu obre nyina. Yes na ya hwa asase me. Ene tuma yo tie die mu nyina. Bi be tokro bia mu nya. Bi fu no bi ni nyonko atwenu nku. Na obe ko na adwuma bi no obi ni nyonko otwedan ni nkunu. Wow. Nyaatwom nti. Eka we na kwa hwefam. Ena we ni sinya pim. Na se won se sie yi. Hwe na hwe etode bia wo. Ye mpese me se wo bekom no etode bia obate ye se MP bia frim. Champion of film. Wow. Aka awrahu. Bo se party bi dirika. Nipa wo no. Ye kwa ba election. Na no mu twese isi MBB samba na zede. Enye se ba election no mo kwa ni yebo. But dey na si. Itina mo tie no mo twan se obi mu. Adam ko kan na anu obi di matam na se no. Me sin take ye jeto won mo a. Aye den. Ese ne party na nkasa. Me se mo sa ka Ghana mra. Ede mo fam sanka ba elections. The party no wini o area on. 4 years ne nso ya. Na se MP ni free mu a. Eni o kwa se ba election eye ka hunu eye ka party na nkoye internal election. No munyo bi nsi na 9. For 4 years ne nso yi. Simple. Said ya man panyi de tie no. Because man panyi o tie dwa so free ma ya nto aba. For 4 years no so yi. Tedit na mo si o man mra mo de mo nse ka. Mo fo mo nse ka no nso. Wo na nka o man na area ofo no hu say ya MP na free mu. No obi pre de nse ne party nko pre. Ye wo no akonwa no. Na o nko pre no. Na tem didi asaba na ayire nipa no sabi owo na arewo na aba area ho na arewo na sesa na da ne ma bo. Nyaatwom. Tayo ho so. Osi je na sia. Obi ni nyonko twenu ko no obi ni nyonko mantam no mo ngasa twini nkuru me higher than you me ye wecha ho na me say wo o sin na o sin de yan. Won see ne 6 feet adaka. Na be. Wa sie huhudie. Wa ye huhudie won akwase ade na ni dadwini hunu. Dadwini hunu. Dadwini hunu. Amfa so bie ni so. Da bia. Iti bi kasa ti se de Ghana na nyina ne dia. We are me silence. We are me you say. We are women. Hey, you didn't go see. Just say your won get him in nipa. We are few and two. We are we mama bo. Oba dia me sraw. Ma ngo sra me di hene wo. Amen. Afiri ni dia. Oba dia ban sanke di. Amen. Mami when we muti bi no. Nyaatwom no nye. Nyaatwom wo fish. Compound house bi. Okay. Fewura bi nyaatwom. Hi. Wo afiri ni yewdia no. Na ni biri hwan. Wo kwatena fi ofi biri. Na nya moto na udwi. Wo di ka gura wo se kim. Asema ba. Eni ya na otu dan ka no. Otu mu pasen ka fa. Ana wo motivi ka jose ne wo fa si bi ba. Di muntu. Eni ya. Are no pesa ubetwi ba se ko fi wana. Na ka no nku. Na sabi. Ogura asafo. Ntoma sinisi wo. Enya ofe. So betre ofie no kura bicycle. Na wa tre ofie sabi.
Oba de pagya ne nsa wo so. Aka betimi de awawa mimi fie de trade. Yeah. If you run Nyaatwom. Oba de mfa senka. Amen. Omi adwene. Amen. Twanu anu TV no. And try. Ese Nyaatwom yo. Nyaatwom eya de bone kese papa. Philippians chapter 4. Nyaatwom ena egu Ghana. Nyaatwom ena me nsore sei. Nyaatwom ena me adwuma bi gu. Nyaatwom obi ntimi mmobra yie. Nyaatwom nti ama adwuma bi sabe de oya de obetuma ye ne yie no. Nyaatwom nti onu afiri ho ena de obesia no abetra ho. David Nyaatwom nye. Nyaatwom. David. Philippians chapter 4 verse 8 no. What's your dimpani asetra pa etiasa? Afa de echire. Efe Ghana fo munti. Enianom. Minianom. De ye no kore. De enimu yedru. De enimu oduro. De tene. De hotie. De wodo. De wodimpa. So bra pa bi wo ho a. Sa ye bi wo ho a. Sa nioma hu na. Mo nwenni. Se ye adwene pa. Mesi ye. Wo be gbagiri obi wo de fa gire wo ho. No. Jiri wadwuma ho. Wa jade dia to no odwiri obi dia ho. When you read the book of Zechariah, chapter 8 verse 17. Okay. Wa jade dia to no odwiri obi dia ho. Zechariah 8. Brother my dear sister. Yensum na mo pass how. Dabi. The Bible 8:17 no. What say? Na mumu biara. Na ko. Was mumu biara ingri ni yonko boni na kumam. Ye mu biara ni wo men try cross obedwo nyonko boni wo hifa. Wa kumam obedwo nyonko boni hifa. Wa kumam. Na mumpe atrontanka. Mpa atrontanka nyini wo bi ho. Enka boni ni de ye ntan enka boni ntoni aso. Tuwo nkwawu. Me kase no. Ensiri ye. Na kantum somebody be sign your mind. Yenu nyina ye niam ya me Ya nyama ye ko pose hedan anytime. Radia 7 ye. Eno nso pie fi aso anu mo. Yes. Obadi be di hini. Amen. Oh. Nyaatwom. Eno be so gu anu no. Nyaatwom nkwan. Wa ka sempa cha akyere no. Ba wa hini ya. Nyaatwom ye ne be den ho adi. Nyaatwom no. Tinia panyi ne kokotako. Osa onu apeni. Onia. Kokotako. Ono oti say. Kokotako. Pano. I say uchire mu. Ono oti say. Kokotako. Oti e say de ni tie ne hu be hu pa o. Odi ye ba nyaatwom pa tu a. Okay. Bo kokotako suba. Kokotako. Woman aduane adi enne oso ye papa. Okay. Da o pe bia fi uncha ne nsanka. We nipa boni. Usu nipa boni bi ni wiase. Kokotako nso no. Kokotako. Kai. So tale won de bia. Wa esa so Kokotako nipa no. So ukunu ye kwa winsani ya. Wa wu kokotako fo nsem. Omno mitim ba no address check chale. Enko di Sunday amutuo. Omokwa no mo jinsama wo buru nya no mu wiawo. Kokotako so onu shawo papa. Ode ne ho. Odi no bo bi asabe o pensa no. Na wo hu nsam wo bi. Na bia pese ono ko na buru. O buru no wiawo. Kokotako. O buru nya no wiawo. O China ni ara. Idini modu. Obadi hu ye bobo. Amen. For Leviticus 19:17. Leviticus chapter 19. Bible nkasa. Verse 17. The Bible. And time unia Akuma wakuma. bu se mentai unia bia o wakuma m. Kana ya kenanim. Hwa no unia no aya de bia mfa no kwan mu a. Wo de beta ne de. Fetwi nanim. Na wan soa ne ho bone. Nya sa wo tan no wakuma mu no. Wo be soa no wo den. Bone. Wo soa no wo bone. Ba nya atwum nipa. Kai. Ono obetuma asra kyewo. So adwi no. E woni tirim no. Woni de woni tirim. E fa no wamuna nanim. Wasiri nanim. Nani trim. Wamuna tirim. And power. Eni ma senchene etiko wusa. Nya atwum nipa. Ono be sere. Isi bebe de wa himfie. Nya atwum nipa. Ena ohini bi tra na o tra ne na nanom et ewo na tra nkonwa. Opam wo mu nyina. Wow. Ohini sheda eni na himfu nyina mo odam no mpie ba abontene. Na ne pie ba abonte ohwe wiem din se hey so na mura sa no. Ana mu ni san na ne o himfu na na muna papa. We also be go inside. Mo do on se mu nyina matuma de so. Na ne aye de an. O se mutimu ye sure se ne nsu amuna. We jina so se. O wi akete mo si nsu amuna.
Ese na ma mani mi na mu nyina no. Muntimi ntene me. Nyina ma ni si nsuo mu na wo bla mu se wi abo. Bibi sabsa na mu hu ni sanya. Ba akokora ni wotimi bie na no ka kire me se nana mi hu ba bia mu na no. Mu nyina mo se emuna wo bla emuna e. Efe no bi be kire na ni se wo de anim kwase atwe ho no wo se nya no fam se nsuo mu na e. Muntimi ni mi mu o man no. Hey. And so no papa si kwa mayofo mu. Won e twa ntro no. Na deda enyuma kese ya. Atrofo no. Azafo no. Omo aso na be yiwa ma. Okay. Omo aso na be say party. Okay. Omo aso na odi nkrofo yogija omo ye omo ne no. So ho be ye hia. If we sankrofo no. Proverbs 29:12. Bible say men ka say wen. Opani a woti atrosam. Opani a woti atrosam. Na somfo nyina ya boniafo. Somfo nyina ka ho nyina be dane aboniafo abesan. Yes. Ati was panyini a sabe mpraduasa. Ohema nkwala we nanka. We nam bone no. Menka nanka. Was ne yobi nam. Timpanyi ohema nkwala we nam bone no. E ka nam bone wefo a. Oka ho bi. Hi. Obade mfani senka. Amen. They say ifo ne edi achi. Ifo na abaye yeso duri. Leviticus 19. Ifo na abaye ye mantamu ha. Omoda area hey. Ifo na ma ye road asay. Ifo na ma ye nsuo say. Nyaatwomfo. Ahuoyaw. Amra no obi si mu a yesi anko yie no. Nsuo no obi gire mu a yesi nsuo ne say no. The same galam say ne ekoso. Fo say nyaatwom aka say Nyaatwom. Nyaatwom. Galam say dia politics. Huh? So na bitu. Me preaching you, me teaching, me say you are the proper day, proper mining structure. Yes. Me say a good year in Yankopon you into. And you question a chef. But me say Yankopon me and sense so be what I or just me and Sasa. Me by you teaching the brave. This I won't hear me preaching. Body advantage, amen. Oh, me agree, amen. At the corner will be just so they pray power no. Obi ye. Be a many penny be the same. About where many penny ye be. I didn't MPP ni be a uncle ye. Then this ni be ye be. Oh, ye be not what you have said. The woman can't come say ye what. Shassia ye man for many man and another person and this MPP before at Tatami. The same thing. The man is about the sana. Stop younger boys na comedy one. Almost sabi producer. Jikodi, you to be beaten 1 minute. That's one. How many TV friend for Massa Rocasa you? Watch that. Echo who says sabi producer. You are on your post. Atrano. Obanya da yabe frame. Debbie. Why am I bote? People say, "We are sure say do no your post and your baby pattern." Obanya da yabe frame. You are juma person we ni. We na person we. And we both two party ni nyina. About the we mabo. Nyaatwom na yamo. Leviticus 19:18. I was saying can you say Montore no. Na nya onkonfo hu mrasepo. Nya mrasepo hu mrasepo amfa so bia ni so. Mrasepo. Akwa we mo hwe ne kasa yi. Ye kan dada no ye kan ne. Eno a. Yes sir. You can't say it. And so preaching us and say a fa baby kakra anti MPP ni in the baby apostle ya fa ni good. We dey. Jawa sam na yanwe yan. Share. What's my O kasa kakra na nya kotwe MPP kakra bi pe na ni sin jaw yes baby apostle ya fa no Jawa sam na yanwe yan. You must 5 times. Me timba bo ha. What time do you treat? Me trewa and now what you me trewa say me di pabone. We composition here trewa bi pa o say you good. Want you be okay sama ya pe. Me di paban. Me di paban. Obadi man senka. Amen. O mi adwin. Amen. Tie Bible. Want you do okay sama ya pe. Gana ye chi do adan. Okay sama ya pe. Okay sama ya pe. Ye chi. Ghana person the other for me who is a Ghana Sabre when you go put pejo man penny baby odina kwagina no you so kwadi bia tu mu gina no god bo na ho koko ni susu no na odi ekọ na team medina chi Ghana be yi but the ma kan sempa fa Ghana me kan sempa fa Ghana ho masema me kami shape Ghana yes hwe utie me bebo Ghana odi fo na odi na fu ene prim mo hye wo nkom ene odi nanim afo se eyefe
So deep for back at or no sabi or kasi party. And you're bad. Kasi party saying About the fantasy. Amen. There be and you done on your entry. Obi from wa chili pakunani. Simple. You need free party him. No Chili pakunani. Because party you could hear. Ghana one party state too. Party gua. Ghana be one party state. Maybe you for the crying Nyaatwom. Eti bumu ya hwe Nyaatwom ye na. Anya se be expose ye. Mika chapter 3. Eti Mika 3 verse 5. Tie ba. Sebra nyako ponkati edifo no a. Wadada memory. Mo dada man. What was seekers as you get party what my power biom and a party no munya da. Na the on family be share no no. Mark kebio. Obi amfa bibi anhwe wanu mu. No chile so sa. O se be hwe nkomatia no. Anyo munya dia mo chire no. Oba dia hu yemo. Amen. Yeah, Ghana on. See ya na be yo. Abambeko. Ebe bisi obi transfer crack check robeko. Oh yeah. You go Nyaatwom Ghana for. Oh yeah, papa bisi enye. Jabu muni mo mara mutimi wo. Mo shak ma munyu mienu. Enchara Ghana for ya mo nkrofo mo afro ye yo. Eti na nipa be ya de pade. Komisi upa mo bi transfer be bi mfie aduro no. Ne wo be furu. Me na me ka kire. Obadi hu ya bobo. Amen. Oh ya bobo. Amen. Pamfa Ghana jobi. Mfanche. Mupa mfanche. Nipa this o dwane na mu bika wa. Mo message. Ghana for ye dia no bonu tuo se eti. Ya to ba kreda Ghana for do man ka kebetu na de. Obadi hu ya bobo. Amen. Mom we are going and preach the word of God. Simple. Party. Then wasem bi ayenti bi fan shape o man no. O my Ghana. Nya Ghana so for nchira. Any Ghana so for see be shape o man no. Nya be kan Yankopon asema kire obi biara o ye nya me be se o man da. Yes. Ya oni me nya ye ba the person mo ni me nya man grofo aye ti aye. Isa kese ki eburo mu ya. Preach it cran yasi eniema bi yasizi Asemo aba bi penso ai en yankwaje permit enye ubekom na nya ban ekwa ba bi ububu nkonta ufre panyi na saman kwa we dia en ensem utietie ensem bia moa atipan nase edi Nyankopon ya wo hu ye mobo amen won fanti ase amen anya sa ebekunkum ye hu bisramu Mr. Manu Yeja, Munkipu, the Fam Ghana. Yes. Yes, I'm Ghana for Beko Chromatic, a chrono piano. And there you Ghana for you now, over there. Proverbs chapter 3, verse 29. Verse 29. And Pam Onyonko Apamboni. Say, Mem Pama Pamboni found Yonko. A brown new to Jojo. A brand new panel to what day? Jojo. Obino Nam Jojo. No, I find you money one. And then it took us some quack. Obinu Nintokwa, Opason in Yanto. A brown your money. I'm not your money. I am not my camesa. But the bampa, but you would a cat. Obi dia something yatem. I owe money bay. Obi di your chin yat, why your money bay? What be panning your money be? And no be need to go. I will be in talk when you said, many will be a yank. Your money be panning your money. Nipping your money was a minute wasn't. And Pam Onyonko Pam Nonko Pam Bonnie. I don't know any panning what you are, Jojo Macau. Nanado, what be our corpus, what coffee, quadra woman, no beside me, see radio. Of a penny or radio, said dinner not what a day. A compraco, no be deep Canada Japatam, no be at Tambao Yako Siba, no dinner tam, no be at Tam President Muhammad, no dinner tam, Mammy, Vice President Mammy, Nano Casa Bravo, no be at Tamisi baby, D. Mammy Atam, what brown do we need? What do we need? Did I bend the gun here? Proverbs chapter 11 verse 9. The Bible says, "Can you say, or the boniani, or the boyani, or the nanu sending sending your keke, or the
for him, dear. Now, the baby won't. Nyaatwom. Every round is time, and around is Moja, and around is yes, and around is a Kunipa, around is Nipa Kogua, and politics. Hey, Nyachumedigan, now I'm a copwase. Chumedigan and Yache. Nyachum, Digan, oh, near this house, before by no, so need a baby. No good fire say, no good fire say. Oh, kiki, I got us by a hey. Mama fair once to buy a hey. Nanado buy ya. As a hey. Did I be gonna be a ding? And yet, this ain't not free you. Or the money any Yanka said Gilifona yet team and 1 year to a ban. Yanka say, and not the what in Nano said, you are not say a young conum. a tiny for him, dear. Bible said, tiny for him, dear. And what do you want? And your debate who free Sanyaman. Then so Sanyam away and cause all them. There be. And no grass saw them as so funny, which prosperity. Be ye, a besu ye. Mamma, yow, papa, yow, or the Nyaatwom. Oh, fan a yow, or the Ahuoyaw. Tis so soon. Essaying, as ye Jim Comshe. So soon as saying, dear. Hey, near the Tifium, and you may say, will be a beer Jumano, nor do I bet to one. Obey your portal. Nyaatwom. Who say Nyaatwom, who saw the papa Babby Hedgeman, who has started saying Pacon. Hey, Uncle Nyakwem Yow. Amen. What me are dreaming? Amen. Says we nipa bay. What kind the book? Young kind the book of Matthew chapter 5. Yeah. Okay. Abon Casanjay. Matthew 7:5. Matthew chapter 7. Aye. The part of verse number 5. Nyatwom nipa ba kusubeni. What's in Nyatwom? Nyatwom ni. Ye impuna ni flu ani so kan. Ye when you when you simpuna ansa. Anu ansa na be ho ye you nyonko de. Ye de na free uni ni so. As we you nyonko de afi na so Nyatwom nipa. Adia etimba da ni so. No so okoyi so da se fi obi ani. Say Nyatwom nipa timba na da ni so. Onu ehun nyansa nyini timba no. Obi so das gudani o se brami nyu so das mfi wani. Watimi ehun so das. Watimi ehun so das we hu timba da ni so. Oba dia fa ne senka. Amen. To quote the book of Matthew chapter 20 verse 25 ati. Matthew 23. Ai Bible ngasa. Verse number 25. Bible ngasa. Osumunye. Mo atrefo ne falasifo. Yesu preaching no ho hu Nyatwomfo no falasifo no. Nyatwomfo. O se Nyatwomfo. Semu kruwa no. Semu. Eni ayu na chi kruwa no. Eni ayu na chi. Nemu de. Agitwa ne difule pasare ma. Difudi ahye ne ma. Farasi ni fredi. Ya dress kama ye kwa sorry. Ya dress kama ye kwa sorry. Yemu sunu ye da na dini. Ye dwom enyam ye biti dwom nye. Esuba ye di wo dwom nye. Esuba ye di wo dwom nye. Esu ko dwom a. But obonsam jejimia me bonaba. This obonsam pesia bi me bonaba. Me bonaba. Oh me jina Yesu echi. Me bonaba. Bang. Ubet ma bonsam ba. Na mo rukru na iwe nechi. Wo bonsam contract wa wie. Dabi. No wa bonsam ba. Wonya papa. Mi si bibi jejewo. Yes. Bibi jejewo. Yes. Bibi jejewo. Yes. Oba ya ba na hwo. Dukrem. Wo bonsam contract wa nya dai. Wuye. Ke babo. Mo rukru na iwe nechi. Wa rukru wa nechi. Nanso emu de. Nanso suba mi si afia wutim. Woni ya me fude pa ya ma am tam tisa. Woni am tam tisa. Mama mi ko fo di ja Nyatwom tu ko afa koko. Oh. Nutu no. Woni awura koko ma na ho. Farasini ni freni. Farasini ni freni. Ho rukru wa na iwe no mi. Tuaduro edemu otuaduro. Edemu papa befuo. Befuo ni nyina. Woni am koma na ade bi atie gu omo. That's why man hwemu TV no. Yesa da sorry. Fa. Woni awura fo mo sesia no oyare. Asori pani. Asori pani mua. Asori pani otuaduro. Kababuru mi yanfa. Farasini ni freni. Ho rukru wa na iwe no kane. Wo rukru wa no kane. Na enchire ni so be fi. O se kwa de opama horo. Na usu na nkasa be chiri pa kwa oye. Verse 27. Na Bible says Osumunye. Atrafo ne falasifo. Nyatwomfo. What is that what is asia ya da ya bia ka. Aye hunu ni fe. Ya to task kama. Na enso emu de. Nipa ni wo funu. Na wo 3 years ago no. O pa kwahwe ni funu amena mu ho. Efunu na mpe. O be kona ni funu ndo mpe. Efi nyina ye mo. Kwahwe funu ni circumference ni diagram.
and the woman and Sana Monte said the papa. Monte said, ya can't come. Monte said the papa. Monte said the papa. Any accident for I want the penny. Nesumudia. Nyaatwom. Any Yamma, I'm trouble. Be a pretty press. Never person Nyaatwom, a piece of former. Yes. Not my Ghana former. Yes. Nyaatwom. Nyaatwom, Ghana. And you're calling him such a papa. Because of a bad danger. The entire make us a Nyaatwom Ghana for. I didn't know be a give me a twins Ghana made. Oh. San way you could China. The Asa graduated China for and China for bomb so and Nigerian some. No one to me a tree of fire so. Now Faba China is here. First mobile phone can then you bring it back. China phone. Now fella. Yeah, the annual natural. No be obi ferry. Yeah, the side net and net China near any. Well, yet day on my mom so. Yes. Kaki started ye and ye yen crack na Ghana Pabua cran na Ghana dear crampa. Na kakan ye so much. Yanka sama your fan casaba and Asa Grabra, Oba Sebeto, Oban Penny Bapo, no, you be a target, Shana made Kaka, what tears in Naira. As of Baba Ghana, don't buy an Naira. Maybe I'm going to and correct. Was it Sanya man and net yam and net? Then we say Ghanaian to me, yet you see a Chinese language. Is the language in a bit like you go see a language. You went together, yet you want you want and never and I bet me about moto. Focus maybe preach at Papa. Walkers are coming from Yerry. Walkers are going to be on Mobra. No, because when you go your mobile, I mean, Massa, and your man of the battle was out. This is a topic. Yes. Nyaatwom. Yatimu moya obi na be ya Ghana de kra Enye. Ya di anu be seni sesia. Aba bi be sesia no kasi ye ma de ya konu me anya. Hey. Na ife ye kra ye nyama. yes, Simoni. Usukra. Dida ben ye be bibi. Ya ma Nyaatwom yankasi ye mpa yade. Ye ni nso yade. Ye ni nso yade. Ye mpa yade. Chinese for di omaduane. E pom bibia ndi. Ene aya magina. Ye di ano se me Ghana ha. Anke ye de se market ye Ghana for ye di ano. Ye de se Chinese. Me po amon kan chale mobile phone. I ring you up no China phone. China phone na ufere. Ema my one prancho phone po. Ba ne boy ato bibia ma mo ade na mo ye small gina mudi nyakopo krapa mo akum no. No mo sande Chinese goose so be dey e be twampo. No be jam dem Aden. We sisi for do. Aden. E bra your toman again. Aden no toman. Chinese we na. Ubenya Chinese na. O twempa nyakopo pe waku. Onwe ho. Eso hemen when TV no. Oba dia fa senka. Wo mi adwi ni. Amen. Na Chinese for bomb me so man afa emma mo kan no cast e beto bi cast e wan no betwa Japan. Oh yes. Ye boba na no de. Ye boba no. Ye prophecy da ho. E kwa na aba. E kwa na we aba. E so mo time ni. O me reni o me bibia say anya de ba ko na ko. Anya first na obekọ can't be nya kasa o trendy o wiase a na the one goose bi mienu yensa bi Chinese for anya mo de ko o mo de say e dan kro mo person mo si na mo package ni na mo de WhatsApp o mo person bebre Baga kra wo contractors wa Ghana wo nya wa na president abubo na mo network so bet me be sit down ma just 3 months no share that jada we bet me dey so 3 months ya ma e say what ya Ghana den ye so ye den ye den ye eti ye be dey say ye so bo ye manim na atwuma gi ya nsam me ko commercial break aba e kwa ba hallelujah amen. Ya do so ni asasi twedi ampo ya wase. Amen. Wado ya wodi adum yen. Ado fom topic na da no.
say mu maya public say hwe wo ye wonya atwom anya ho ya wan oye nya atwom ni anya ho ya yom ne ba yale emfuru mu a umma ntimi nya tini oya ho ya tini oya nya atwom emwawda nya atwom ba mu a una de pass boni yeah ama ntimi nkasam papa da debi Wano yenta nya atwom nipa ti onyankopon chi nya atwom etu ampese wose mumie mfa o kan ba wose mumie manya atwom mfra odom yes wa wose se obi wa odo ye eye hunu kese se obi di nya atwom ba fra odom mumie manya atwom me fra odom odobi tambi kai e dangerous do tie me na no ye say ya nyankopon da poto kasa wo di nyatwom afra odom nyatwom so be fra odom a sa ni pa kuna be nyo odama ne no obetimi asan de bone atua ne ka kasa nyatwom ni pa no so no ni sunni baba ko ehu kese pa ne se o kan Job chapter 5 yankon Job 5 Job chapter 5 verse number 2 was he hisam obi a sa nyatwom ni pa we wona namo a ehisam ekumo jimifo sesi ana wo ye na hi na ne nkontwi kuma tete kwa na sa di pa ko no wosan ni kese nyatwom no yankopɔ so wosan fra watete kwa sesi ana di pa no wa ye na hi sesi ana di pa no wa ye na hi aso wo ye bansa wo ya tete kwa nokre bansa so wo ye obi a wo ye kakoko obi was he hisam wo ye obi a sesi ana ade ye wahi ekumo jimifo wo ye jimifo na ne nkontwi kuma tete kwa na wie ne se sebi obi kwagya no e kan nkuno mo fam yala to kan James 4:1 James chapter 4 tie bible verse number 1 bible ngasa ye to body asem tie ehina osane oko ewo mumu no firi na osa eni woko eni pampamu abehye yemu yi efiri mu oko no ene mu hunuma kwa no ekona na sabi impreduous aba bi ba power na saba ne ye kwan na sekwa no be ni ya se ne wo bompa se ontimi ni kwan no nko no yi kwan na sekwa so ye teman ya wo so abamba no abedan abeto aso ene de wom ni se okun wo mu ntam ntim ene we ba no otoa we so mento aso but se mani ye tro mem ye bre mo kondo munya ti e kondo ti e be ye bibi but se de wo so person wo ye enye ye modi ahuma ne bre but se no we bre obi muntumi ninu ho e be se de wo pesi anka wo ye no wo de na anka so wo be ye no wo so ninu ho mutu sana moko e be se mo kun obi bi ho mo kun obi bi ho nanso munya enso wo de na pesi wo ye no wo be tu amna foforo wo ye fi se mo musa e be se wo de no wo misa mo busa na munya mo bisa nso manya adantia e fi se mo busa ne bonim mo bisa ne bonim se mo kuri na ne gidiam oh hallelujah amen wo bisa ne bonim menya mentu aso eti wo ntu aso no wo de no so ebeka kwa anka kwa mu a asembesi wo oba de man ti ase amen nyaatwom nyaatwom bisi wa nyaatwom a wo office begu nyaatwom pa ma wonua yes wankon yi a no atia no aka wadua kire se wonua ye mo ye na moa wo kan Psalm 55 verse 10 verse 20 ne ko Psalm 55 verse 20 verse number 20 ai yetu omadi asem tie bible o se otre ne nsa ene na nyanko pa no so nyaatwom ni wura fi ne ho nyaatwom obi oni wa nante kama pa o wo so fo hwe ho yo asor panyi hwe ho yo amanya ni hwe ho yo obi asabi mpreduasa wa training nsa obi asabi wadi wa boa pan enne training nsa wo tre wo nsa nyanko pa no so oyonko pa bi buna pa mo so oh hallelujah amen oyonko pa bi wa yo papa pan nyaatwom nti wo tre wo nsa wo no so
na num nsɛm nyɛ fi kɔsi bɔta afei wanum nsɛm bi waka sɛm bi akyerɛ wo mpɛn nanso ɔko na komam ɛnyɛ ɔko ba wo mu yi wo sɛ kɛse bɔsoro hwɛ tɔwiyɔ wo tẹ wo nsa wɔ yɔnko pɛ bi so na num nsɛm ɛyɛ fi kɔsi bɔta wanum nsɛm ayɛ dɔkɔdɔkɔ bi ama ɔmo pɛn o nanso ɔko na komam nanso ne ɔko ba wakoma mu no ɔko ba wakoma mu no ne nsɛm dwo bɛtɛɛ ɛsɛ wo nsɛm first na nka wo nsɛm dwo bɛtɛɛ wɔ mu ɛsene ho nsɛm dwo bɛtɛɛ ma ɔmo na deɛ na aba nni nanso ɛyɛ afra watwe sɛ na sɛ deɛ abane sɛ ne sɛ deɛ wo nsɛm dwo bɛtɛɛ wɔ nkurɔfoɔ bi so na ne ne fɛ de watwe dɛn afena afra yɛnyɛ sekan ɛti nyɛ kum na bɛ sɛ okum nipa yi nyɛ kum na bɛ sɛ okum nipa yi nyaatwom ano ɔden rough papa ɛyɛ spirit ɛsi so a wura bɛ fun sisi a mesrɛ ɔbɔ adeɛ so ɔmmra yɛn nsira na ɔmi adwiri no na sɛ yɛwɔ nyaatwom yɛ mu a ɔntwe yɛn firi nyaatwom step na ɔmfi nsi no kura kwan so ɔbɔ adeɛ a wɔmmra nsira bɛɛ no mu maame wotie mi woyɛ nyaatwom wobɛkora ahunu papa woyɛ nyaatwom woyere kora ahunu woyere ahunu wɔ nyaatwom papa onyaatwom n'ani sɛ onya nkaa wohwɛ ne yɛ ade ni wo maame ba mami besra mo a eso sania efie wote wase ba nso a na asesa na twene pie ho mami ahwe me de ntina wase ba wa e bojala o mami ba dia bani je na bi jab de fie ho se mo nya atwom ye no adedi nya atwom na adedi ho o mami ba eso se na asesna ne ti ani wase so ba aso so akọ ofie we aso hweso amanim okopɛ de ho kakra na okɔ de nko wato aponche munya ne duam simple no ato aponche se kura ne duam hweso amanim otutu akwantena ho oba de very senka amen omi adwinu amen nya se wa ne wonde ba wo no obafie wo na meka wo da bi o na menka sa so nkosra da bi o wo ba wo wo sra ba onya mistake da bi but asewa utakodo wa kwatsra wo kasa wo wiki bia no abadan afọ adwuma mu ho wo ba front am o ano so ba yes eti nya atwom ya no egu ahodo mu de na wo mu sa abre ya wo hemi Proverbs in Kasa Nianko. Yanko Matthew 23. Okay. Matthew chapter 23. Verse 13. Munie. Mo atre for the Pharisee. Who you are co-professing. Romans chapter 2 verses number 1 to 4. Okay. Nyaatwomfo. Ose nyaatwomfo. Moto oso nyeni me penim. And now so for the be local heaven or church members nani. Mo munkom. So for no, on wouldn't serve you unko. Na wana wako na members some better mo heaven. Mo munkom. The misa question was sorry mu. Men na nyanko pa frame. Ade a we ye nkwase ade. Untimi afiri akọ. So for untimi teach Bible ma check be mani hu ni ba left and right. No be put you bisa question ha mentiase. Ye ntimi ye ton we, ye ntimi ye we, ye ntimi na no untimi tra me na nyanko pa ya che. Yes baba jade a wo che no. Asa bo nu so petro. There be. Mo munkom. Why you want this heaven unko? 1 hour come no members this woman ya be so person ko heaven no. Mo come ko heaven akwantu mi nchechemu a. Why you want this no man kwan? Munie. Osi munie. Mo atafo ne Pharisee fo. Atafo ne Pharisee fo nyaatwom. Nyaatwomfo. Mo meneme akurafo dan. Mo meneme akurafo dan nkom sha kese o ma me na ye o papa na ye o. Bompa ye gi we ba consultation fee. Nyinya nyaatwom o. Wait mo benya afo bo kese. Wait benya afo bo kese because who so be case case wa bom why then. Wa bompa ya ma no. Empire no papa dia. Wa busu apanyi dia. Ukro mo hin dia. Aso wa bompa ya ma obi. Ya go ka obi say nyago paso ya nyaatwom. Yes. I didn't know just say the one yes cabin in one go. What's your nyaatwom? Besising. Munie. Mo akwankyerɛ fo ni frafo. For them bia mo akwankyerɛ so mo ye ni frafo. Mo ka sɛ. Dem bia mo ka kyerɛ nkrɔfo sɛ. Obi ka so dan. Obi ka sɛ ti aso dan ya. Ɛnyɛ hwee. Na sɛ ɔka so sika kokɔ ya. Na oni aso sika de ɔkɔ ka wasam de. Hey. Ya va so sika. Kwasie ni frɛni. Ba so ya kwasie ni frɛni.
Dia ina so. Sika kokona church member tia so mu bra say, "Hey, my brother, stop that." Hi. What's what the kwase ni friend nya dan? That's so. Ni friend no say kwase a. Also we Nyaatwom papa. Hey. We Nyaatwom papa. Tu ya kwase ni friend ni. Obi ka for the buchi anya hwe. Enu obi ka se tia for the buchi ade anya hwe. O kan ye de gu so de ya chechire no. And de gu for the buchi aso yo kan dia eh. Ya chechire no. Eni ya chechire no. Ni friend kwase. So for member timi to collection dia church member ne de on to. Na church member nya problem dia so de kan nya dan and church member. Awo pa quotation chem bobo ba chere we. Verse 19. Ba chere we. Ni friend. O si ni friend ni. Dia hena so. Dia wa na so. Aye dia na for the buchi. Aye dia na sa for the buchi ano. Hey. Ye member no to no. No bazo. Yes. When I'm sure Bible no. Be a printing press. Debbie. When you go me adwene no. Amen. O ma adwene nya dwuma. Amen. Nyaatwom. Adwene bi adeda. Nyaatwom. Oba de be here life. Amen. Romans chapter 2. And also me kan Verse number 1 no. The Bible. Was nipa nyina ya de bone ya foti asem no. We are no accord the book of Proverbs 26:23. Etu wo nipa biara. Etu wo nipa bia wo temi na. Wo bu aten no. Anu ye be na ni wa ma. Anu ye ben na wo ma. Ebi say. Ya obu obi aten wo mu. No catch ade we ya preach tie opka say ye na wo ye bi no. Obu ara wo fo. Hey, wo bu ho fo. Hey, Nyaatwom no no. Ebi say. Wa obu aten no. Wo yo sa de no. Wo sa de no. Hey. Same thing. Hey. The Ghana ma so for beke kansem ya pese ye be ko ne. Debbie. Hey. Ghana ye. Proverbs 26. When you lie we pe o nu abua. No sure. Hey, eni asem ni. Tu be sa de we na nipa no me dia me friend say me insurance check kwa me ye we o be so no so for kwan bi so no oto ade foforo. Hey. Kofo gira nkrofo ko so ahwe krom papa. Eni anya sa okay. Ebi aka wie mu ho. Oba de mpa dia se. Amen. Wo mi adwi ni. Amen. Wo dia wa you tell na wo do asofo ai. Hey, o ka mi anko. Proverbs chapter 26. The Bible say menka say. The part verse 23. Ai, who you no akọ. Was ano frem. Any amumu yakuma. Ano frem o, ano frem. Any amumu yakuma. Ano frem ni amumu yakuma. Eti se dwete fia. Eti se dwete fia. Wadi adura kruago ho. Ye ko dura de ho. Ti obi ati se bia jeans ati. Kruago ho. Jeans atu ati. Jeans atu ati. Adi samboto ati atali. Do time obi eno. Your time will be in. Ordinary no chira sembi. No, but who is important ni pa. Nansu ni modie. Nansu ni modie. Wasiesie kontompo. Mi se nkontompo ne wonu. Wo awasere, obesra chewo. Esu na ni mu no, odwen adwonbon. Enti so ka adokodoko samo. Ni wonam no wo ka adokodoko sam di wachi a. Enjiri ni bebre. Na achiwade nso na kuma achiwade nso wo na kuma mu a. Bible che se oye Nyaatwom nipa. Okuro obedi wawu. Ni tane na ada kata ho. Na ada ahye ni mu. Nansu asafo de mu no. Nansu asori bia mu no. Ye beyi ne boni na di. Onyankopon se odi twro no beyi nipa boni na di. Awu ni pa kwa ye no. Wo de kakatim. Tofo Nyaatwom nipa. Tofo Nyaatwom nipa. Wo de kakatim. We church member kra wo. Wanya Ahuoyaw man. Lebi osofo no. Ai. Wenya Ahuoyaw man ni member. Ni member. Tofo Nyaatwom nipa member ti be free ni pem. Oba ye wadoye. Free ni pem. Aye wadoye. Free ni pem ye wadoye. One day one person now share na de nsan kan ma ono. Wapetu dimtimi gina so dem pro no. Oya. Papa waka. Be hye nkom bia. Wa na be dwan. Be hye nkom bia. One day na when tinye nya bibi ni sa na. Yes utrim woten. Ondo Nyankopon. Owo da wani. Yes, obe hunu wo wani se sia. Obe hunu so wo bi da wani.
Oh, she was it. Obeku sisi. Nyaatwom na wonu musa. Obese kede bia. Hey, you dey won kire woda. Isi wanya man no. Na nyaatwom ye be me na hu owo anim sesi ya. Oh no. Anodi. Onkai dabi. Be hu owo anim sesi ya. Nyaatwom nipa. Hwe wadwene yiye na bedi wawu. Hwe wadwene yiye na bedi wawu. Yes. Me se nyaatwom nipa ayo nipa dasani a. Wo so ne nsa diri ko wura adwuma mu. Ena bo so no ko wura adwuma mu. So obabo ho ban no. Onu mom sa akwam ye yi wadi. Etini je sa nyaatwom nipa ye se fa me kono me mayam fa wo meda. Hey, wonte de me chala se. Nyaatwom nipa no. Onu ni adwuma yo no. A wo ti fie na komode wo no. Now see me bomb diam ya fa wadwuma me wo mu no. Ohun come out sa ba bia wote no. Na ka de bi o fidi u. O de wo kose wo su konya adwuma ni bi yo. Na wo so nsan ko wa no. O tamu kosi adwuma mu ho no mu a. E na bo so e ma ne ya pam no kofie. E ma ne di bere no abedi wo nsam. Ene nyaatwom ye bi o. Nyaatwom. Dia ne si yam fan to dini. Dia ni kwaku nyaatwom. Akosu nyaatwom. Na yesu a won krofo mu a eda ne nwado bebre. Obi di US, obi di Canada, obi di say Holland, obi di akwatra Germany. Nyaatwom no obi di akwatra UK. Nyaatwom obi di wo Spain, obi di wo Switzerland. Odi nyaatwom afu play. Obi di ewura ko Holland sa bre ya odi hwemi. Obi di South Africa nyaatwom. Nyaatwom. Dia nam no so no dua no. Nyaatwom. Dua no atwene. Ahuoyaw enti. Proverbs 22. Bible say menka se mo enchiro. The verse number 24. Oh, ko. Ene obubufa fon yonko. Adentira. Ene oberema ni bre fon mo. Bi oye be ma ni bre fon se ene ne mu wia no ko Proverbs 17:17. Okay. Ko. Na wanhia na kwan. Wenye sa obesua obi boni akwan. Na wanya fidi ama okra. Wo bi ote sa abanya fidi ama okra. Nyaatwom nipa. Nyaatwom nipa. Na station nyaatwom nipa asai. Bukumai. Nyaatwom. Enemi. Kwajo. Enye pomodiana. We mi tu kwan na mesro me okoja obi. Ti pacho week 3 days yi. Baka ne ye mama me why. Master Matipa. Mati. Yes say. Okay, me dey kakra be kan ho ma. Why? We dey wa boa me pa. Boa me. Nyaatwom nipa na ni nwan de ka na ma no. 3 days na ka ne nsa kan no. Hwe de obe sisi. Okay. Says no one say oyema no. Ono de odi ka na ma wo. Ti ono na odi ba koma na odi akoma na we. Ni ka wo na. No no abomodi akọ. Asheda ba ni wura fi. Awuni mi say station on mu ye says amu ye nyina mo ye 750. Asam na make am. Asam na wo kan pa. Mo abomodi a the 1000 ko. Odi akoma ka wo na. Na ka wo na jiska na e ba ni say na 1000. Ada na hin no ye. 1000 say. Boss na hin no oh ye. 750 na. Oh. Ade. Ipe kunkrofo. Akare bi chire me ade. Oh yeah, 750. Na be na tika ne ka. Ade. Omo ye say. O me ma 1000 to cremate me aye. Oko se o ka na me ka chiro. Because obi em station we 750 no bi aye. Oko se o ka no. 1000 to nya won sa be ka o. Ba ka no. Eni ye pa. Baba na yisi. Tani yegma. Nyaatwom. Enti papa ene nyaatwom kwa ho nsem ni. Nyaatwom. Krono mbae. Krono mbae. Nyaatwom. Onye krofo. Nyaatwom nya krofo. Ye biwe. Nyaatwom. Eni asem ni. Me so ye very wicked di papa. Nyaatwom. What you can Proverbs 17:17 na 17:17. What see Adam for do bre nyina mu. We are now Proverbs chapter 18, Proverbs chapter 18 verses number 24. What's it there? What see Adam for papa. Odo bre nyina mu. Odo bre nyina mu. Na onua. Wo wonu ma hohehia. O kini nu afia hohehia. Odo. Obi o eden. Kabio. What see na Adam for odo ebre nyina mu. Adam for odo bre nyina mu. Na onua. Odo papam. Yes. We Adam. Adam for sell.
adamfo nya oyi obefa no adamfo baba nya Nyaatwom na yewa ka wanka sebi mpraduasa onyonko yere adamfo si echire damfo onyonko yere witimi ko fa no we wicked unya wicked we wicked wudi we di so bebo dabi ha tofo ma adwenya sharp ati so get wa yere a bad game wicked game pa ade yo e very dangerous so why ade na osofo unyonko sofo yere kena suma me no awe akikam obadi ehuma mobo amen Proverbs 18:24 Proverbs 18:24 na Bible say mengaze do fa na fo pi no o de say ne ho usasewa upena for too much and say yari wa po eja wo no upena for too much eji ubeto Nyaatwomfo num yes if na ga just ya pass me me pass battery me but you anya say pie kra bi e pie share o kwa so na yo bi ya o obeku sesi a o de be kan do fa na fo pi no Bible say do fa na fo pi no o de say ne ho o de say on na nkasa na fo bi wo ha nanso adamfo bi wo ha ofam ho so onua adamfo bi wo ye very good famu se onua okay Proverbs 27:17 na okay 27:17 no was dadie se dadie no etu fa yonko ahwe yonko yonko a obesi wanim na so wase nanim no nipa se ne yonko anim onipa se ne yonko anim ti nipa hu se me dwa adwenpama no oso dwa adwenpama me onwa adwenpama ma me me so dwa adwenpama ne ma no se nipa ne ne bobra yes boko na fufuo bi nu if you do me I do you enie man no go first where the sin where should the sin where the sin yonko and so da so nam omienu nyaye wiki na adwomba nya show nyina ma yeni omi Nyaatwomfo mienu nante a chem bomb Nyaatwomfo mienu omo na ma atudo ni manches che omo ye very very dangerous. First Peter 2:1 First Peter 2 verse number 1 enti munyi boni panyina Bible say wutie me na yi boni panyina firi wakwam eni nada nyina na se wote nada mu atwomfi nada mu eni Nyaatwom ye eni de ba de Nyaatwom ye nini tiny sekuro nyina ni nyina fam Nyaatwom muntungu e fam Nyaatwom na mompe asam no fusu kronkron na mompe Nyankopɔ asam no fusu de kronkron say nkokwa wa won say nkokwa ya wo musie bibi oh the book of Isaiah chapter 32 verses aba de umabo amen Isaiah 32 patch of verses number 6 yeto obadi asem we are Job chapter 8:13 na odwodwantwie Bible say odwodwantwie oka adwodwantwie sam ni sam nyina oka nya adwodwantwie sam na koma dwere amumuyasam so obedi ahuhu sam no aka Awurade ho asambone ye Nyankopɔn wo dan asambone enye obi o adwodwantwie no ka Nyankopɔn asam enye Nyaatwom nipa no oni ba bia banti free buy debi tifufo ho ayenye Nyankopɔn oni kwa body afa so buy debi see nature when the bone nature Nyaatwom wajimi Job 8:13 no o ti sara na wona won wure free Nyankopɔn nyina suban sana wa kwante o mu nyina ya Nyaatwom sana mu nyina kwante wona wure free Nyankopɔn nyina ya Nyaatwom woni da so nyina ba yira mani Bible say mani da so nyina ba yira with the book of Job chapter 5:9 yes mani da so nyina ba yira verse 9 no Bible nka sa was de oye adekase ai ni hwehwemu no Onyankopɔn no oye adekase ni hwehwemu no ene ode so a won tumi kan Onyankopɔn ya nwade ani pentimi nka de o ma so to asase so no man so ba yira so no man so ba nwura so no de ahobrase for tra de kron ode ahobrase for tra de kron no ma bobo di fo no mo ye die mu bobo tewo mu fie nyantimi pagya kakanya bibidi obese ne ti for trimpo no obi abagya ne ti for wo bra wankasa fie wutimi kran nya wonim kwanko a Onyanko obegya ba bia wugina no
Chabia ufri. Now the fish I am proposed will be all. About the Vanessa and Count. Amen. What me agree? Amen. Bible so Nyaatwom. Yes, Psalm 5. Verse 9. Bible Gaza. Oh, my no some any no question be. Was this any pakun? No masam yaday. Any no question be. Any no question. Okay, Proverbs chapter 11 verse 9. Sadi pakwasin no masam no question be. Tie kwa. One yam musuo. Di drum ye bia den. E musuo. O musuo. O mene wano. O mene one voice no. Eye da abuye. Eye da abuye. What do one touch them and the fe. Beke kan sam sa akofam musuo abro no ano. Na so Nyankopon be bu onfo. Nyankopon se mon sam kamu na mo hunu Nyaatwom mu no. Obebu fo. No one pom efrom agina to Na ho. wagire to bia wo se wo be ye bia wo plans bia wo be se wo plans no. Na omomuna to bebreti. Na omuna to na wodi tie Nyankopon ti. Obesum agu. Obesum agu. Wasode tia wo. Na Nyankopon so be mabofo asode tia wo. Won Nyaatwom papa. Nyaatwom nipa na so me sum Nyankopon na so me nyi we ni. Ya Nyaatwom. Sum Nyankopon so me nye baabu ni. Na kanya baabu anko ni mo ye fe Nyankopon. Edi asem kura ni. Nyaatwom nipa. Nyaatwom nipa be ma be dada aka cho se atemu da be ba 2028. Nyaatwom nipa be sa de tran no se me nka se 2028 bia ewiase. Na mo radi mai na ewiase na be so nya mo mbasa samanua kopim se be bom mu amutiri so. Nyaatwom o ya na for petokro bi mai be awura ye be sili tokro bi a Na no nta. E bia se. ye bia wanu ye nta. Nyaatwom kase basi later no hwedi wabu de bia Nyaatwom ese kusie de bia no petohwe bia bu afam bu to he sa na ko bia tachem etiri yesi ye we mu ni ehunu se ba bia bu gira no mo ha de tem ho sa ye ha ye ho na ye tam no so ana abete babu ni be gwa mo rough Nyaatwom kasa nkoa wo be man wasi wadwimpi yes na le ka obi ante yati atachemani side dane wo ye nyansani am wadwenya sharp Yes. Nyaatwom nipa na dwe ye ntanta o ye se nu aye se onyina faako wo be man wagina ba bia o esi be man sinso man so ham Nyaatwom nipa no o si manefo no ham No ni mi so no do. Uti be kasa mu fa wo ni tra sa Dabi. sha about the Vanessa and Count. Amen. What me agree? Amen. It when you can with the book of Psalm 101 verses number 7. Okay, Psalm 101. Bible nkasa. The part of verse number 7. Bible nkasa. You talk about the asem. Do tell kontompo. You twa kontompo no. Antra me dem. That's be a take kra nyankopon fi. Wa with them not. But with nyankopon pa de David. Do tell kontompo no. Antra me dem. Ontra nyankopon fie. Na do keka atrosam no. Do keka atrosam no. Onyina manim. Onyina nyankopon ani yentwantro nhye nyankopon sa. Debi. Yentwantro nhye nyankopon. Debi. Yentwantro nhye nyankopon. Debi. Wotimi ntwantro nhye nyankopon. Debi. Who can John 15:35. Okay. Wotimi ntwantro nhye nyankopon da. Job 15 verse 35 no Yata amaso. ye nto abode asem Ko wasi Ose de. ubenyi se ohaw ubenyinsa wo haw. na obewu musio Ba wo musio. na wo yefunu siesie nada Fe wo yefunu siesie na ntide afiri mu ba nyina yatro. Yes. Yefunu siesie na da. Yefiri mu ba nyina atro. ye onso ne abepie ebesa Enya dia da bi enya dia betofam. Sabi atofam man di wafam atofam ape. bible no Be you to Babawachi. Be you to. Tu tie mi na Nyaatwom ye na wo ye no. Ba bia onam na mwa. Wo de wa mayom. Wo de wa sorim. Wo de wa dwumam. Hina ade wo sisi a. Wo Nyaatwom ye hina ade wo de awura wadiem. Nyaatwom wo de awura wadiem. Mame, Nyaatwom na ade ko awura fie we. o de ewura ho Nyaatwom nti. ai Ukun ye japade ma ne mame. Hey! Onye bi ma mame. Na mame ne baba ma ni ni ho. waka asem
I saw this one Babema. Huh? Obi Babema, any diamond. No, which you have your boss of Manu? Yes. Huh? Nyaatwom Uku ye Japadia Manemami. I was only be mamma, and I'm a Babema away. Ubrawe. Menga sabi uku ye bi mama mia but anya wuna bakanya anya ye fa woni nyaatwom wei ekota wukunu wa sansa ba no ba obeba no ana ohwe ne maame woni mama ka che opan mo ade nya sharp mo suru mi sa wo bra wate ko fra wo bra woni ya nafu enabi woni menabi bra wa bra ne ba ma ho a kan wonu mu TV no transfer remote no to na transfer bi me jai e de be no ani ba hwe me nyaatwom se ade nyaatwom nti wagya poto ade ti na obo oyi bibia ma ne maame don ko yema wan to ko yi bi ma maame awura wadi nya sharp obra wan ko yo obra ayo bi ba be ma no obo oyi bibia ma ne maame Eze wo ntimi nya bi ma maame afra obra simple ka je blind mi ku ye bibia ma ne maame eti so ye bi ma maame na fa kunu twa ne mpoa na ne nimre ense bi ate sade pa ye kunum chaw miwra so be bra omo no mode se wo sa wadama uyo maame die ya ate e de pabo tawachi amen wakama ayo maame die wi a aboa me ya ye bia ma me maame ye mfa nyaatwom emfa bufuo kasa dabi enkasa nche ye kunum no de bufuo akwahye nkwase nika de dampaso keso amani wonya nyaatwom ka ba hye nika keso hanu anu TV no nika sip miensa wa hu bi da na de wo ye ade we ejapade na wo hye no o nine o ti aswa ya we na life watch o mi adwi ni amen Nyaatwom krani pie nyaatwom e very very dangerous wanya wo mo brada nyaatwom ye very very when you read the book of the book of Luke chapter 6 verse 31 now dey tie Bible Luke 6 verse 31 yenti obo ade asa Bible ngasa wose na se de mo pese nipa yo mamo no munyo sara sabe bitama so ebe ya frɛ wate nya sa be sra ya ketua bi enso support nkwaji sam wate ampa emitimla obi boafu amabu mfo me da bi ma obu mfo kwaku quotation mam ye go 416 it request mama kenti be sra wa Galatians chapter 4 san am laughed verse number 16 sema kama no kurenti nipa nyitu ani nyina wiase nyina ni nyeme wo saada maka mu kurenti madana motamfo ana ko so because na de ni je mi ku ye ma mi no so fo gaje se mi ko frɛ me bra na ko frɛ no be ne se kwa fa nwa ya mamu a ndi problem yo en atitibi nkotiti be ma bi hwɛ wa bra ho oba de mla life no amen omi adwin no amen sabre obetimi afrem na so be sere o bibia betimi dia support nkwaje sem me na ma na egu mi din na se no pomodia itu abia nsa box na me bonko bia to gloves a chamesa se me nkwa broche nkwa bro ni bi ni emrim no nyanyi ska meji ni Ghana memo na o ka no kro nya boafo nka me tom bibia ka bi se so for kwaje man oyi tuntum no amfa bia ma me pacho me ntohwe bi support nkwaje sem hello pacho odi me bia ka free pacho Isaac ni mi flefi labadi kia labadi fo nyina aba o de shira bebre o shira nso mame ene topic na odi ba ndie enya senkitiwa o sai yare we de edawa se the topic we agree amen na to ndie ye bi mu ye nti odi ba de ye be ya bra bo mu ye nti oba de shira bebre amen oba de wo mo hello pacho di be bia ka free hello pacho di be bia ka free yan kwa line 2 pacho anu well wow TV set no hello yes sir papa me ka free data no ya frame amanko akwachi amanko bitio awezi papa me de nyame asepa se me account amen e me de papa me ti o mu be 6 years e wa temo da wow ni wa sole for na ma mitia
Mitio Bia, Panamin Shrapan, this Yama Betty Datano. Nana, me please my buyer. Mr. TV, Papa, I like with you. And that dear, my first word repair. No matter, Papa. Papa, and somehow can you know you're right. Nyaatwom. I do my boy be a mini question at the machine. I say you. When I'm down 1 month. Me, yeah, machine we or no. A jam machine 1 hour by you. Nyaatwom, the 2 hosts, keke. Ego go try host now. No, I play machine run, fit any now. Or no bay machine, say, Meme Yareno, Wakatan said, Mema Mabita, Ample Host Mama. No one of machine run, a friend me. I said, Martin, mean to me, young woman, to me, home. Papa, that's a young to my Mrs. Alton of a young woman. Ya papa, mamma, to fear. Oh, Papa, ya papa, mamma, to fear me say, and then I mean, I'm a summoner, Pani, Papa, me say, Papa, me call down. Mr. Cowa down there and come to one of my that and I'm too fear I'm so TV, no. Anna, Mr. Wana, selling penny going so, you know, Mutin come on me, I say, I may be Bianca. Papa, I am your Mr. Papa, Nyaatwom. About the baby from Body baby a quaffle from my watches. Body baby a quaffle from Hey! Proverbs chapter 3, verse 29. What Denny? Proverbs 3:29. 3:29. Bible Gaza. What's he? As a day. And Pamu Yonku upon money. Yeah, what you who maybe ma. Mem Pamu non could be wooding upon money. But I know what or new Jojo. Nobody know what you are, Jojo. You would yes some. What to know, Diane? Eh? What am I? Hello, Pacho, did maybe I got free. I'm Pacham Juju, Pacific as well. Check as well for you. Pacham Pacific Casoyano. It's your dama. I'm Pacho, Pabana, who question in Pedro, Pacho, Sanya down for one case I down for no. Hey, we do and I. What's it? Nothing Pacho, I down for Adam for one case I down for you, giving all yan yeah. The Tajum Bonaka will be kind of what no effect. Niggas or I could also put. I am way, I'll be on way. I am way. What's the Adam for it? What didn't I'm not try the idea? Adam was I didn't make it so I tried to get another corner. No, we can't afford the noise. I don't know come there. I don't know why first one so them, but I want to be another. It's in a sea, I'll pack yourself, be only young Kobe. I'm not trying to any, and there's an abache. I don't know what to be no be count for honorable to our Thomas and all them. Nyaatwom, why? Nyaatwom. I can be your car, good. I can wish I had a tragedy. Maybe I was a gaudy old mob that I will go any with that. Hello, Pacho, maybe I can say about your mamma bona. Why, and you in church, you will not. You could calculate it. Good evening. Did you so? She has anti-mine. Nyamisira opa nyamisira opa wewe kasepa Mishra Sumami. What you said, Oko amayo foma. Omankasa party for Nankasa. Nyaatwom. Omutimi papa to nchen. Okay. No makoto about the amadi obese party. Hey. Dem ka jiro. Every assembly. At times ni only air papa no. Oma what here you different to minister. Nyaatwom nipa no. Nyaatwom no wa pa han. Nyaatwom nipa no on hwe nipa obeboa. Obeboa. Hwe be ordinafu. Yeah. First say. Hey, the need chedi papa. No oku follow adeboni. Nti wo a wo nyaatwom nipa di wachi bia no. We enya fe. There be. On the letter no tibi twa U10. Everyone kasa so wachi. Wasn't there? Yeah, no, SFU channel, then Sanka, no, your highest one from Babia, or better than the Chia day. Amount. That is your party. Hi. Hello, Pacho, did baby got every. Pacho, because I see Caswa. Chia Caswa for you. Yeah, Pacho. So for me, say, who can Yamia, who can Yamia, Yami, a bonfam. There is a Koyan coupon. I'm going to
Yan ye di kaya teaching we first, and no better sa teaching we young. Ya kan nyame ya bodini. Ejama wukura wukasa kroye nyame. Yeah. Nyame ya bodini. Ha di no one e ka no, omfu so manya nche bi kura mu a omoyewe masa. An so on asem so ne. Nyame we. Yeah, you need them preaching who is your God. God. That no nye preacher. Debbie, obefanya a preacher. Onami. And I'm about picking a mujina say, Yas, when your topic be Ginas Wama. Yababa own teachings. O can yami a one more young couple create anything. And okre. A jama, friends, I bought so many new and Abuani Sanya Mena. When you pack right to me than in Yamu. And Yamia would be brave. When you read the book of 1 Corinthians, that can't was some of that. Yes. Baba be any part of Nam. I saw me Yama said Yamidin, eh, friends, okay, Uradia, or say Radne, Papa, and international name. Debbie, and you see a tree, Nabby. In my catch you play. I only say Radia international name. International name. Share. 1 Corinthians 8, verse 5. Yeah, my own. It's a why I see. You perceive you perceive on the quam. At the bottom, we not to see you. I've never seen him. If you understand, you are. Diamond, Gemma. What about your once? You won't be Piaba. You're not a summer to open a photo. You're not baby. But him nothing. Oh, Bessawano. Aha. And Peso Bessawano. Debbie. A man who man dorsal. Corinthians 8 verse 5 no first na sense was slow asase so and you ma ofre when nyame e wo ho say nyame pi any urade pi say the nyame ya pi ni say na urade so ya dey pi. Hello pacho di me bi aka free. Hello from that way because we talk about it. Ichiata di fo. Shalom. Yahweh shalom. Papa, and also topic here that I know it then. You know about yes. Dana, Nyaatwom. Nyaatwom, the baby ama. I want you on Nyaatwom. Ahuoyaw Nyaatwom. E wo jobo. Bamu yangu bamu suru mbenu ko juma. Nyaatwom okoyi mi shu juma sida ma kan pepe. Nyaatwom. Wa kwa baby chimo politicians, a jumum, the Diaz Kumpaya Chumo. Yes, a body, and in Pame. What are you saying now? Hello, Pachodi, maybe I can say free. Nyaatwom to be quite drugs. What's it? Kasa. I want to learn and you all What's it? And really, all I'm winning. About the name of Julian. My friend, and no, my young fire. And then your enemy says, I'm nobody has no. 19 started full of I'm you, Nipanua, Yawa, or a minute something. In your fire, no, domain, Mano, my and then no, I think, when you are annoying, when you are. MC Ampachoma, volume camera son. Own my husband for morning. I you play my own. Yeah, Malano, Dynamo now, and then and I mean, I said, now and I now only I can answer 1 year no. Amen. My said, I'm one of my one. By Yana is why Yana said, almost I never said, and we have never more. Never find out for now. And from this room, I said, 1 now. Oh, that year on you,
Obaba sorry na ye kori me ni asori. Oba de hu ye nyina mabo. On my home by. Amen. Hello, Pacho, di me be agasa free. But a friend ya Martin Katafi Bogoso. Kiabo go so fu nyina. But a friend ya Martin Katafi Bogoso. Pachi ya mi kiabo go so fu nyina. Apostle, o topic ya de ba ye de e good papa Nyaatwom. Nyaatwom ti ye wa dwumom ayama ye nyonku posa ye beboa no na ibe na omde ama no. Obeti ni ya me nyina ye didi ye. Mpunto beba adwuma mu nti ye se da bi ye bekwa tia no se de adwuma no wontimi nye ne ya na obi kwa ni kwa dros post no afri ni nsam ya ba adwuma na ya Nyaatwom Nyaatwom o pedro so obe hu padam sesi be fa woni sesi o wona dia de pete nkrofo kwa no Nyaatwom fo no o pedro so ko papa kunuma mefo se ne ma mefo nya Nyaatwom fo se Nyankopon hu suro tu firi mu a na Nyaatwom bewura mu a bekum ni panso wawu bekum ni pa because enya dia wo no betimi ni obi aye penti wontimi ni obi nya penti ji so okunu Nyaatwom ni pa no Nyaatwom fo de timi kum ni pa na di bra be ka o nsa e be ka nsa so wontimi nyo wa se no Nyaatwom fo timi mi ni pefiri na kwam Nyaatwom bom pa ye se ni nua bi sabi praduasa wo modam wo sese ade Nyaatwom nipa onwe na so so obeti ade boni afa ne nyonkon de bia o ka Bible no a Psalm 36 no onwe na so obeti de bia odwene boni Psalm 36 ai Bible ngasa the patch of verse number 4 ai odwene emumyesam ne kata so odwene emumyesam wayifa ne kata so odi nesi okwan anya so enya so boni de onchi o so obekwa duro so so okọ so obi bibi etie ne nua Nyaatwom nipa Drosu ko ye ne hobby. unti obekum odwa unti obetwe bibi agufam sesi obetwa moja agufam sesi ya hello Pacho di baby agasa free Apostle. Yes, sir. Shalom. Yeah, shalom. Well, yeah, what is up? I mean, until very 3 years, the guy from our Aquaboso, actually. And then one of us come over body Islam. What you know, Mami? I'm not. Bono. First, then, what is up? Amen. Amen. What is up for your case? Amen. Nobody is baby. Hello, Pacho, di baby agasa free. Bentunga yo. Hello. Shalom. Yahweh shalom. I'm Pacho film business me kasa flex here. Ichi appreciate avo nyina. Papa sase mo ide bo pa. Aya dia mbema ba ishene ya pa. Onene na ma o dimpa na me blow. Oh. They don't pay us less law. Oh, asemu. Ya da so pa. Oba de jira bebre. Na je nti de beba wo mu se wo nua bi wo ne namo a. Ya bia wo nsire ni. Mo nya de pa. Debi. Hello, Pacho di baby agasa free. Yo no ko ena asa. Oba de be na wase do bia topic ade ba bia. Wo ni nti ade ba. Hello. Believe Johnson kala free konongo. Kia konongo fo nyina. Ya we nshira opa. Nshira nso mami. Ti wa che na mafre wa na me nsa kan. That's Obi ni Nyankopon na mo so bi ni ne ya adwene mu. Yoma ekwa Sunday school abesi ne kra bo ye ntilda. So o ma ye hu ni nyina. Nyankopon shao. No kase pa. So that was it. Hello, Pacho di baby agasa free.
Mentu nkaye. Papa de Usual. Papa de da sanya mi sha. Which dance, mamma? Okay. Papa no masemunti. Enement my shira. Ami. It's be an amera who. Papa me kai 2017, 2018, 2019. The yin send me son and to go ye. If you are being say be the 2020 na me home. I tell no master my since I'm not as I mean. Me am I then come quack papa. Me am I then could be a new akame. My chill as I made so ne elmasu. Or no master. What is my family sanka? I'm so compay, but upon by a kind. Never I didn't come a born in Chamet, Monsieur Massum Jim. Papa, me tell preach you cry now and welcome you. Your voices. But you're welcome. Adia Johnson. When you are come as Wadiamo. Hey! Hello, Pacho, maybe I got free. Hello, Papa. Yes, sir. Pacho, good evening. The usual. Pacho, over, Balco, make a free as Antimampon. Friends can wait. Kias Antimampon, Funina, Papa Bia, Yame, Papa was Antimampon. Oba de shall be brave. Na, a bumpire say about the Aduma. Eba, Nasi. Papa, you are the Ekasia, Mama Sassy. Let's talk to you, Rebecca, so body in Chirapi. One my attendance, and I say, Nyaatwom, send me a number share, Papa be cast so. Cast back over 10. Men, Kwan and I'm a chess. Your friend, you come home. Now, you know, friends of my papa. He drew a being an essay, Zavesano. Ever my cheek. Elko papa within commerce, make a cast and maintenance there. And my mom. And the actually no papa never yes, Adia. Zavesano, November will be out on if it anyone not quiet. Maintenance, no. I say, you man. But I actually me who's down. And I'm a yes, me dino crana on pedia. Metrim, Africa, and tea. The catcher and said, you man, I'm in a and mean to need you. And I'm Nyaatwom, Sama or ye, you know. A train home, ye means Africa, and I think, and it was me, you know. Not Carno, a yacht of Akuma Manachi, or might be so condemned. Don't be a master CBC and Yachumo. And you know, Japadian Indiano. Drivers and so on. Or me jay me means Africa, and you know. Or one and so on to me, and you I went to me. Can you be one share or beer? Or you know, kind in the year, Jumano. Yes, Can you be one more in Nyaatwom? I want about Frasso. Yeah. Nyaatwom. Ipan wodi ni kraman wompe. De bia na so na bia matrofo nya zanfo. Later no men no mu. Otin so mbisa. No mbisa. Oba de hu yemobo. Na kasa bi mpraduasa. Drivers na usesu nsa kan bibia kama. Wa de ni pe ura asa ti ni pan to ne bo hwehwe ni emem. Na ba be teachers bia fa ho. Wa de achi ansa. Watu na mo. Bible can say obi wa asemi ba obi ansa Proverbs some na aba no wo ka bi no esi ba ya pa no obi no ka bi no investigation obi na no ka later na fe asem ba ya no a anya no kura na fe no oh let me kura mantini yi Bible so obi a obi asem ansa as later obi yi no say mantini yi bia no o ma odi bi ba me nka din no Proverbs 18. Proverbs chapter 18. Verse 13. Verse 13. Do obu asemas na otie no. De ono asem bi body na no to asem ni bi. No kamu asem ni bi. Answer later obeko go say say me koka enya sa na ti o. Eya jimi sa Bible say wa jimi. Ene ani wuo ma no. Esa ye ni wuo because e ba de sa na wa guni pa na ni ase awie. Efe wo be yi wa no ana wo fere. Ba de everybody say count. Amen. Hello Pacho di be bi aka sa free. But I'm going to say from Tonamere Prince. Adama meet you.
Yo, ele papa me da se na ya twumu a wakatafa. Ele ngo twumu na akwa pese twumu na me ko mu no adawro ma. Me nku pese afa ile mi. Twumu na yewo mu akwa pese o twetwetwe no. Me ye twumu na me so ameriko so ye twumu na ka teme se na wade nti a wo ha ho sa. Twumu ye wo sa wo pro. Pro one pro. Ni obetia na obete ndo pa yeden. Yes. Amede ni me ya na. So no pe onu kwa de na papa. Ni me de ba sofu bi preaching. O se ye bomba ya mo yankopon di. Ne mo mi yanka se urade. Yankopon no se yankopon ne ya abode. Aya baba to no ya na nanu titufo. Asem kure Omosom bosom inte sa bosom no no mum na efre ne onyankopon yi ni si ho we de onyankopon anti sema ya wo kan say no aya na sabi am say jama maka bodi na am say jama asa jama no so ya kasa foforo bi wa hu nyankopon awurade tang di na mo bo nyina pacho enye international name ni nyina ya boji ni o Grady, the bank with a Ghana for Yanni Batia. A serious. How do way a judgment? We. Tinyago Posi Febua. Robert is a Monamuka, I did mess Namunko. I about you know. What about your mamma? Amen. The mimic the teacher say what they are cowbody. And so, my cowbody, and so was him. Tell us, me be here teaching about our body. And so, Mecca, tell us so. I have some your friend or body. The creator. Oh, no. I mean, your body. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Messi, what the Bible Baramo say? I'm person mo ya na mo nya doctrine. Mo nya da. Mo ya Bible Baramo. Mo fa o ma ne kire mo a. Wiye na bugbo mo a wi a ne da o ma no. Kana timten da yi ma go tim twa fra mo. Hello Patch, what did you be agasa free? The Bible decoder. Assembly da o chodo. Pefe. The Bible decoder. Ababo nkasari yanko wai. Apostle otobeda ho ni make free tapa. Kiata kwa fo nyina. Osi afro. Obade sure pa. Osi abebe udini biomo. Otobeda ho. Okay, udina ho wadi papa. Yeah, we na sa so be on to fancy obade. Eno krepa. Comfort to that, the comfort switch you go. Oh, yeah, why, what you want, Obia is Apostle. Amen. And what do I do my Lohia, what you are doing, Ama will catch or my Ghana. And I my used to say, yeah, Sacro. Apostle. I mean, you'll be an army of last time I miss you by now, church. Apostle, and no my power, Yama and Apostle, Elohim Yahweh won't see our Elohim Yahweh also won't see your crow. And you see everybody all through Muslim. And you said they are bad there, or the man is also. I mean, why not just say the preaching will see won't see Nyaatwom, Papa, Nyaatwom, think, and yes, and no one can me stand out to really cool me. Now, for a minute, I did not catch them so, Benum say, I'm calling San Apostle. Many could grab on my face, I down free, be a drew, could go mean. Apostle, I said, my you know, to me, I didn't know you. You shake you, Mr. Not any party. Apostle, any financial, yes, I said, me, said, gentleman, but I should be not to know. Any point young of the combine, and Apostle, yes, I might see, Meta Comano. The command on a mechanic to
If I'm the poison, good animal, Tika Blanca, the York. Okay, would you and Kamaka to Mr. I don't call bad, yes, I apostle chief, Nyaatwom Sakra, and I asked 7 years, and Nyaatwom Sakra. Now, what about the other one in the show? Because Nyaatwom now would not try no tea. I never boss. Ahuoyaw won't show apostle. On Shams, mammy, on your Akuma Swadiamount. Body and Shabby Bree. Hello, Pacho, dear, maybe I got free. Hello, Baba Shalom. Yahweh Shalom. Baba Shalom, Shalom. On Shams, mammy. On your cashier. I mean, I'm from Fiadum. I know. Papa, Median Yokoto, no so branch. You. Papa, yeah, Medaya Nam also I am a man. Papa, and your one come home, may your come for that. I'm the other woman. Papa, but now, your friends, I want church, so I'm going to make you where you are. Papa, I'm there in your cashier. I mean, because I'm in Dita, shan't come to me, Daya come, I come with you. Yeah. But I want church. And Obadiah, I don't know what they are doing. But to me, Jai Shadi, we are. Papa, I'm dying your occasion from Fiadum. I see your body and Yakupo, Ediambo, Yawedia. Body and Shabby Bree. Amen. Bakuma Swadi. Uncle. Amen. Debbie, we are saying, Nyaatwom. Well, if you say Papa too. Papa. When Nyaatwom follow Pua, just say, I saw for Nyaatwom, Yano. I saw for Nyaatwom, you're very dangerous. Papa. Proverbs chapter 24, Yango. Proverbs chapter 26, verses number 23. Okay, 26. I saw for Nyaatwom, Yango. And from 26, 20. We are about 1 John chapter 4, 20. Okay. I saw for the what's the Anofrim? Any Mumuyakuma. It said, Vita Fia. What you Dracula go on the Babata Yango Pagmon. Nyaatwom. A very, very dangerous. If it was younger. The Otani will be Ordinary assembly. Ordinary assembly. We are about 1 John chapter 4 verse 20. Nanimudia. Osisi nkontompo. Soka dokodoko sama. Obemo dokodoko sama. Enyini. Na chiwadi nso wanakuma. Ni tani nada. Nanso asafumu wobeyi no boni edi. Asori na sanyema ni dan ho adi. I'm 1 John 1 John chapter 4. Verse 20. So be kase. Yeah, we are no Isaiah 29:13. Okay. What's this? So be kase. Me do Nyankopon. What do Nyankopon? No tani nua. No, Christo no tani nua. Oya trofo. Why? Oya trofo. Your trofo. Don't know ni ohunu no. Obi a wo no ni ohunu no. Ebe yeden. Ana betima do Nyankopon ohunu no. Ya do Nyankopon anya den. Betima do Nyankopon anya den. Betima do Nyankopon ohunu. Obi a wo ni ohunu. When tua no. When tua unia no. No. Na be do Nyankopon e do Nyankopon ohunu. Beden. Nyaatwom ni no betima yesa. Unia ne nam no. Uya no akọ 1 John chapter 2 verse 9. Nyaatwom ni bi no. 1 John chapter 2. Okay, Nyango. Verse 9. Kwaso. Your case on him. No turning you. Or the suo one function trim. On function trim or tom. Na do do ni ano. Oti ham. Sinti die bi ni mu sani pa ku sinti die ni mu. Ebibie ni mu. Na do turning you die. So the party sani pa ku no ti sum. Onam sum. Oni ma di oracle. Woni ba bia kwodi ahoye hia obeba. Mesa. Wudi ba ba besraw. Nyaatwom be dwalo santwom. Obadi am nasra ben. Amen. No be di hima ya. Meta maso. Oh. Papon. Asamna ba wonchen. Anhwa wo so. Amen. That's all Nyaatwom ye ni ahoye mu a. Memfan trakrisom. Memfan transongo. Amen. Memfan kwura ma yokuo. Memfan kwadwumam. Yifri dwom. Yes. Tro fri ho. Ekuo be na odom. Wo de Nyaatwom na hyem. Wo ya Ahuoyaw. Wo be se ekuo no. Ye ne nye papa. Awie na nye papa mawo. Cause ano ho do be bawo so no. E papa tu ni so a. E die na Nyaatwom ni kofama ne ekofama nasefo. Nyaatwom ni bia ne wo ye nipa bia na se asai. Ne ma ebre. Ne ma mi akoka beka. Ne papa akoka beka. Oba de hu ye mobo. Amen. Asemesema pa. Nyaatwom. Dini hunam se
living our 7-day Sabbath assemblies asafuna wati and Apostle Okwajimai ani so for point board the upon we ebrim enam ne so eyi maba wani mrantie free boni akwam wadi nhyira ne bebre emfa maye ebusua benifosi di ofudu apa na epia no ani uhwe kase ya papa ya kan onam oboade asem so afutuo ni nkyekere nti se ya ede na wo twen misraw hwe na nyantwomamba wakomam ko nyatwo no ye sure se nyatwo yo fudu apa no mpia no be so betwi na ba fam ya ni hwe na wa minim se wo nya sabi edi bomode na fa wo phone no se wate ase apostle number ni emwe bi o wo be support dwumedie misra bomode ya se bomode na boa 0242 327172 0242 327172 and as 0207 211 337 ebi opesodi mwana efa bank nso eco bank ani account number na go screen as in 144 1450 903 edini e Philemon Oko Ajiman kitro bi we so ani bomodia na wonso pia support dwumedie essence one year enne oboade na wo so no mu sponsor enne dwumedie die papa no kre o meye nhyira papa because say na elmo ama papa amma ne a kanyatwum befa ne ho adi kanyatwum befa ne ho adi nanso enne nyatwum wakire no enam enkrofo bi emu anti di wonso bomodia so obeye enkwagisem emu a na wonso oboade be hyira no wasifo se ebusia libia wasafo yon krabata pi wo Ghana ni wiase afane nyina wo peso de wo ho be don wasafo ya ekwan eda ho iwi a epon a number bia be ho screen su bia frɛ bia wo no asafo no bi wo be kyerɛ bi bia benso ye ma wo ho na wo so de ho akwakodon asafo no na wo so waye enhyira obode enhyira wo papa ebe na ye bi so maye asemensa teche yobade we enhyira amen enhyira wo to maye adofo no ena sam na ba wiye Proverbs 11:9 na nyatwum so wo sa suba we mu chapter 11 verse 9 best man jai wo suba we mu jai na wonim say nyatwum tie odebonyani odenanu ese na nyonko ye nyatwum say ye wo life mu too much mento aso nim say maboni say so so wo sa tibia mu ina sabi wo ko say wonu yen du ni bi ni nam di nkrofo ni nam wo say nkrofo ye nyatwum yes obade hu ye mobo amen asem na ba wo nche ebi wo mu a se obade se hu mobo na me nim se suwe ye wo mi mu yi e ka nyatwumfo no na me nim se wo nim se wo ya anwoya hey se obade se hu mobo anwoya ji sa di bi obi ye na ye wo ye nti wo se e ka ho ko na ka je egu ade no kwa se odwen sa ma wo ni enyo pama ho se ga ye wo a anka nko yi eba ne sa nyankopɔ so hwehwɛ wo de esu yie ba yes na twumni pa entimi mase wiase obi ebedi de wofie da dabi wiase e wo mu no dwene wo de ye ho enya wo de nkwadwene obi di dabi oba de emran sra ba no amen no be di hin wo abra amen omo ene nsi yi amen asem na ba wie ye hwɛ wo so amen enye wakoma so ade amen na zemzie amen bye 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 bye